akwa Badwam TV Badwam Jumedie no eso ye de nyame asese nefie so 21st February ye kan atiase for me no mienu ye wo mu bie no nti na director Weber de nwomu a be mu Kenya sorry akoye adwuma ti de adu so se Badwam ne ye kase sem ne to je mu bia wo betini ye collection of concerned teachers nso na ebo kokono say ye say aban so wo yi nipa bi adi ewo bra ye fa wo mu a teacher for be 20,000 ene wo na ekuri ye de konsam no ebebro na fe yakwa akohwe kantamanto so ene dwadufo no onkramanta mi mo so afọ de atodwa so mbenya soft loans bi na wo mtimi de akenya wo ho no nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase awo shine live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTuber search Adom TV tube adomonline.com and some way ni bebre so ewo ho medidi afia amankwa tamaklo afia ni de bientie said and some ni chemo ankasa etie President Edda Coalition of Concerned Teachers Ken Ali Awudu and a day to Ghana Education Service anymore so monkoso na appointment I say yen twemu free December 7th ho ekro ehunsun sanso no wonmu ebehu o se GES efa adwumayefo ya church for 20,000 sebe ya ntokura bededa ho nyom de bechiechie binimo ekwa retirement binimo to sebi wonmu ewu emunsam ede Directive free chief of staff for by any say omo a ye from adwuma post 7 December 2024 and a yen hwehwe omo appointment manase yen yomudi a teacher for na director general letter nature say yen nyamfa wonto abanya ketua so yen yuwedi no director general partner say omo ye for adwuma August teacher trainees omo we training 2022 we national set 2023 from 2024 no mo na yen yomudi say for omo to skill nipa be 20,000 in a free August ABC November no ye for more education service e go be 16,500 e training college teacher trainees obi no be ka say nipa be 16,000 mo we training college in 2022 no omo nyina belong to a certain political party in Yemen. He doesn't speak well of us as a nation. Now, the nipa mienu ya for munina eduma as teachers from teacher training colleges in somewhere August September. Now the edina to aketua uma so de yesi ye nja no de yenya fani to aketua uma so de yesi yin in free eno no ye jitu mu an yeji the teacher unions when yakopon ya adomo a na watu free ebe rewu ye dia no disem e ba do tudwa Enkramanta mimo so for Linda Oklu na wode ne nto akwakopie mu okantamanto bia ho ehye no nani wode nsebia to wono mo animu kire se soft loans wono mo sa ebeka bra Women's Development Bank no wono mo asie pepepe emu nsem Adom TV kase etoso mu problem so a mudi 2 yenim no me pese me kan che mu se NDC mu se ye policy ba ku aye Women's Bank enche sa bank ye be implement na sa bank ba sika upebia nyame ya adom sa be ye den abeka se na be ya sika na ye be ma mu interest na ye den low enti ho kwa mu die mu ma mu akoma anya de embra from Women's Bank de ba ye be make sure say obia wo se onya sa sika ne sa be ye and which chairman the Ma Traders Association you Kantamanto and Dean and Reverend Opoku Afre and so editor and central for any say ya papa any mahama sika no de ma yen obia sabeka ne chefa e kire se sa abodo se kira e be ya adwuma ne sa sika no mo beti yanka edwapa nyina beti yanka price fo nyina beti yanka e kira se sa sika no omampani de ma 1 million Ghana cedis no ye becha mo bia ene achede amanfo de bre nyina kina nso ye be ma dwamate na ya bo hodwa abu akonta bia e fasika bia ye nsakapo na ne titiro mampani de ende ya hye se ya papa kan se mfanto bibi kakra no saa ne ebe ye no ye mfanto cement ye mfanto bibia ye beche ne kakra ya medi nsem ya chidima Adom kase medi ne selasi amo ene ya meka say so aban ato aban adwumayefo aketua mu ko ho mu nchemu edu
Na ne nyina no ye bra mpanifo ene mampani ne labor unions ahodo no ehia ye di nkomo ena wo ebedru babia wadre. That the base pay on the single spine salary structure has been increased by 10% across board from January 2025 to December 2025. Finance Minister Atuba Force and to go there. Taxes bu ho aba na ye na adwendo olbe yefu ama adwumayefo 10% na oza ma hono ohun de osua no won ho ahanhan kakra na wotum anumusu na woza atwen ope na ni nyina mu no ode adwumayefo ina ase ewo anawontu a na opepa a wenya was regidame 10%. We are in this together, and I want to assure employers that we'll begin the process of recovery and we'll bring the economy back to life for businesses to survive and to also do well and to create the needed employment. Kojo Mensa Abrampa Namanziabo. Nti Kojo Mensa Abrampa wie yenso wode adwumayefo ahodo ibi nkabom kuo no edi nkomo etie won no di nsem efa 10% a ene yede eka wakatua ho. The kwai me 10% sir. Usakra ishe misma nzama na broko inflation is right now on average around 23.5%, and especially food inflation yes gain and it's been food inflation is still around 28%. Minti no kwai me 10% nja usakra mu bizanti yashramu momodia na munje 10% no MI na afisa say the Tibiano economy improve ya be ebe kan ho amamono bijisa no na ma organized labor ejitum emunye tiama aban the benefit of the doubt say enukre emunye enti na ye to abama na yi amunya opportunity so ma bibia afi na mo aba enti 10% ni de enye de but yasom ayegide say workers nso for now no mo nti asese beginning ebre pam no eko April no say say negotiation wo ho a e wo say no say base pay for 2026 ordinarily enya aban we nanka e wo say mo negotiate for sa percentage former aban na wasan hyemude yase no mampani John Dramani Mahama ebo abandada no kwa dupa wo kwan a wo mo fa so a wo mahwehwan Ghana sikasem asifomu. You know, we are your natural allies, and we've worked together for many years. One thing that is a cardinal principle for us is to tell the truth at all times. We all knew the economy was in crisis, but some of the things I'm discovering myself, I mean, it's been a criminal handling of our economy. And Ghana is a crime scene, actually, because how a government can have been so reckless, I cannot understand. But we're faced with a reality, and our options are very few. We can behave like the ostrich and hide our heads in the sand and let the economy crash. But then what effect would it have on Ghanaian households and everybody? And so I've told him, I said, cut expenditure as much as you like. Even we ourselves in Office of Government Machinery cut as much of our budget as you like, because we all must make those sacrifices. A certain distrust of the political class has arisen, because it's like when everybody else is tightening their belts, the political class is loosening its belts. But I want to assure you that we're all going to tighten our belts, and there will be no wasteful expenditure. It is said that we create and share, and so let's start cooking the meal now, so that we can share when we have created. Adom TV Badwam kase na oguso no na mrahwe bedwani ma dehye wo wale nso elbo military for kwadu se womo ye adwuma bi wo mpotamu ho constituency ho anya ne papa so a womo tata dehye bi no mu ne ye wo ho emu nkyeremu Adom TV kase etwaso. Mr. Speaker, these recent reprisal attacks have caused the Minister of Interior to impose a curfew on Wale and its environs. This decision is heavy-handed and the first of its kind to be imposed on a community that is relatively peaceful, without prejudice to the activities of the bandits in the area, within the area. It does not make sense to punish residents in those communities because most of them are just victims.
What is even surprising, Mr. Speaker, is that all the attacks occur on the Walawala Road during the daytime, outside the curfew hours. And Ochi, Rashibi Jania, or no Sujinama, when they were West, Peter Lanchini Tobu, and so where the sources say. To allow the Minister of Defense, the Minister of Interior, in a closed sitting, for them to give us update as what is happening in northern Ghana, particularly in relation to the Boko area. That is now gradually becoming a Boko area, including the Walewale area. I think it's a matter of worry to all of us. But I also want to recommend that apart from the Defense Minister and the Interior Minister, we should get the two chairmen of the two regional security councils involved. The chairman of the Upper East Regional Security Council and the chairman of the Northeast Regional Security Council, for them to come and brief this House. Assemblyman ya wono ewo kwabia ewo Kintampo South mensimu obuno East Mantam no emo Alfred Ghana ene wo pre ne nkwa den brebeto dwase nipakuo bia wonsuso so wo national security wono abro no 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 de kra susu say this regional chair obuno East Unas Owusu ono ne hyekire ama ne yekoso na brabom no ekoso regional secretary of that regional secretary to me brother until netme roche anytime be as regional secretary so ba oba yaka until me roche ko e mi go do no na omanya achimi ahye kat what say matters me na omoye 3 macho men plus a driver na omo tend ya omo de mi check car mu na omo de handcuff omo chichiri mi de handcuff share me nsa na omo de me fa di ma kwan no so na me bi sa omo say ma ye den na ma chimi amode ko omo say Madidi regional chairman atem my audio adidi na tem na am say audio be na won say me ma no di starting ka ni mo bo mi sa e de me ko e ko du tanfia no na eja me ti tra tanfia no kakra na mo tan start bo mi sa wo ka ni se so bo bi sa question number answer na ye bo me adan am say Madidi constituency chairman atem constituency chairman chairman Selema ene regional chairman my audio e wo apa assemblyman platform so adidi o matem beginning no yes young conference no nti omo conference no ndi young conference na amoka so omo conference omo bokum nti omo yes omo fa nko ba bi fa won nti o ha na omo ta ba kunya akọ si chairman si ye fa member office na omo chairman wo si young conference na ye fa member office dey na omo de me ekọ office Aprodie hene wa hafumantamo na nada akokofo editor aban no enim se wonye na wo mewie Empower University of Engineering and Applied Sciences ho entoma wa akrodie se be na meno so na mpuntuo abaho ye besre regional minister wa bay sanada roma obeboa se be ye adwumadie no de aka ne de obehwe ne wato aso ade amaye desan say ahafo ha nyina varsity na ha na ye de baaye na wa amoa na ankoso a na enema bebrebe akachi ama ahafo region no a yensa kaaye no Odin nsem etudwa ewie no osoafo no Charity Gardner editu dwa se obeye de obeye bia ahwese aban no ebewie saa university no basa meba na mabeboa ama akodie ene ahafo afa nenti mapefra se kasa amemu a ana governance a entoaso intimidie me yen administration e wo mu die si ani so ne se yen fa wo ne baby obi ye kodru ye baby akodru bia no ye wo ma hoden kwa ye betoaso na awie na ye ma ye nananom enso abenya so mfaso em se me ba ye no me handing over note e de ma me no me hu sa school ya wo kan wasemi me ne ma pamfo so atena se ne enkwan papa ye di school ne be faso ama akodie man so enya so mfaso Aminya no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pe ye de esi ye da se papa ebe ni adaje wadaro ma ye de news no esi na da obonkrata no ne online de no ye de ato aso twen sisi ye kwaba da sibiem samo akwaba emo achende oba Adom TV Badwam dwumade no eso ye da se papa se uguso ahwa Adom TV na ochi mu ne ye ya ye da se pa midindi afia amankwa tamaklo ni amu akwa babiem so de waba radio fosu e wa sin fosu ye che adwumayefo ne pani kwancherefo Alfred amo eda mo se papa se
the bon krata ne online stories no uti ebie na fe odi akọ nyuma so ya momo ache mene incoming Bismarck akokesi ensia ni gina ha no pe be me na me ntia we na bia bokode nyakopon adom ho ye papa se ade asache bia sa yenko so na nyame ase sanso oye na yemie oda amen nyame kasa wakasa wiepo kasa be pie woni pa ni so sa tino bia wo pie bia kenkan I think Isaiah chapter 54 especially Isaiah 54 kan ka de oho no papa Isaiah chapter 54 ye no oho benisi me sonkra so me komo no quotation asama oho no emma enko so obi bia wo pie ne da bia o say Isaiah 54 me say ka de oho a se me sonkra Isaiah chapter 54 Yehovah from verse 1 to the last verse. Any time. Yes. Last verse na say. 13 I say. If 17. Right. You're wrong. That dey na one kind. Okay, so baby here am cry 54:17. 17 no 54:17. No weapon. No weapon. Form against you shall prosper. Okay. So say akudie biara wo botia wo renye yi na tekreme biara ebesori atia wo atemu mu no wo bebu no fo eno ne awrade nko a ajapade ne won tenene a efri mi no awrade asemnie amen. I think say me kaini as chapters verse 6 ne baby o say afambra manunko bone a enka ne wo ye no me asafade me mani afri so say sana me paraphrase okay but ewo Isaiah chapter 54 I'm say none of pay mananye wo hia de tunua wo sound wo camera unya kwanya bia weba kenkan bi ensencheni Isaiah chapter 54 verses 1 to 17 ebe de ama on de na even one no sokra de o se tonwom wo boni a wonwo to anigye nwom na fa ahosan tiem wa jim yadin Devia yenye gidi already ha na so ya me de o se me twi say me ka obitima azana apie o se na oni bie ma bedoso asene de owo kunu ma erade na osie o edepa say what a especially kagu maso yes yes Isaiah chapter 54 and na trust me be afia me de pa se hwe nyankopon pa akwadwofo benyamin so ma onya adwuma a onto breso aba debi eti ake ka twere nko me refi quotation say obra adwuma me nyame nam ma hye so me hyira na obra adwuma me fa bi nka ho then we say Bible kura fie o mu se nyakopon ba gi ni pa bone fom sem ska de ma atene no fo ano so he oh when me ma quotation and them say and ma me fa 91 so nto a o de 91 e mo fa and I know so me mo ani bo ani fa de o ti osuru ni no hinta bia me kire de o tina otumfo no nwuno ase no be se awrade say me dwan ko bia ne ma bank ese nyankopon a me de me ho to no so ampara ono na obeje wo afri ofidisumfo fidie no owo yade nsane mu ode ne ntakra bekata wo so na ne ntabana se na wo bekọ akọhye ochem ne nkatabo ne nokre wori nsuro anadwobumbo bema etu enam awia oyare dom a enenam sumu ensane yade ensane ade awia kete apem toto wo nchen na opidu toto wo nifa wo de erenkan wani nko na wo de behwe na wanhunu obonefo akatua na wo awrade ne medwane kobia ane osusu ni no na wode no aye wo tena bia bone renkan na ohare me wo ntomadan na wahye na bofo amaw se wonhwe wo so wakwan nyina mu obesoa wo wonsem na wonan ampem obo obenante jata ne ahuritia so wobetietie jatabuwa ne
ochiasie so na se ofam na se ufam ne hui meje no mema no so efi se onimidin osufre me test na de osufre me na meje no so mene no betena ahohihia mu leyi no na mahye no animonyam mema no edi nkwa tenten amen na mama no ehu no me nkwagye ope na apede me de so if you nya me ni a na wa sama na fi se ne me bi enya adwuma manfo ese mabom pa ya na embem ene me bi ama mpa boy ye wa akire ho no sa hwe ni me bi a mpa bo bi a wo afi se ewrade mamiska esi wa chi o ba bi no eno na me sister kura so kasa na me kasa ewrade we bibia ma ye oyi efi ni ma bi mu ba ye ni pe ya na yehu ne se sika nko ani ade a ase nyame ya chese wa ye bibia se ye peska because seriously sika na ehia but ebia na wayi we firi nkwanhia bi mu bi wayi we firi amane bi mu nso hwe bi mu eno nso wanfo ani ehu nti ayo say FM so bu up for the past 5 years ni dim ko hospital bi aka tamuda na wo ka se no no aka so bi na ka so bi na yare ko kanto to do an hoto no that's 5 years afia ni dim ko hospital bi aka tamuda sa we ba so a testimony obi ho na be 5 years afia on na hospital da kure ho ye ba wo sa so ya check you ya check ya ko check eno multimedia multimedia mpenfo ye da mo se papa enye cancer ne die no ye company die yesremo ya hwefo ne yatie fo mkom koto dwanima ya monkai yewura kwasichum ene mo mpenfo ni nyina because seriously omo hwe ye pa o apomudin mu pese de ye ko ye ba nyina mutumi create a day maye na apomudinfo ni ye di nkomo ne yatie ya me hye bi a kire mo eno na ma ye busy kakra nti man hye mo fa nche me emre ne kon me hye bi abomo ho omo ya de nti nyame hye mo doctor nso eno obe kire ye kire nyarwa hodo no ye da se papa efi na ko ya sesa ye didie mu ye besesa enti yanni kan fa de bonkata rento aso yes if you ever daily graphic the bonkata and shasiem o se President Mahama deliver state of the nation address next week enti na otwe ba besimi mampani Mahama ekubu o man Ghana ye obefae no ehun konta de akire ye na wa me ni swade hunu ba bia ye kɔ wa afi ya ye wo mu 10% pay rise for government workers. Minimum wage now 19.97 Ghana cedis. Eti ato adwumefo akatwim ha mchemu edu. Eni apeja minimum wage edeko 19 Ghana cedis, 97 pesos. Na kire se ono bi ye adwuma dako. Wan twa da kakra. It should be below 19 cedis. Ghana has seven direct facilities to set up PWD's desk. Enti or the kokobo akwa de ama Ghana Health Service adwumefo nyina se omummo eprono kese enfamase bi enwen mu omo edidem na omunso omuntimi ha omudwumadi omudim kwamena Asmani Lease Ghana Association of Banks Daily Graphic enonom the Chronicle the Bokata ensunie Chinese remanded into custody over alleged attempt to commit murder. Eti China ni bi obo ne trimbo so kwa akodi ewu some locals ya china to a place for ekokumum. Bullets fired by customs officers caused havoc at Sugakope. Enti etu na yese customs 24 etu no. Sugakope. Sugakope. Sugakope sana. As China aka. Sugakope. Former President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo phone. Sakabi, uno wana aka kana omonte omante wodi. Sugakope. Kwasi. Efiaba kwa. Former President Former President His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Okay. Efuni wa ha. Osi foreign aid is simply not good. President Nana Akufo-Addo na kan asem we wo Nigeria. Osi sa abrofo mu ana monye ka presimpu ano enye kura. Onim ni oka. Onim ni oka. Se na no osafo mafo ka kire. Se sika na abrofo de ban nye ne wo akire nyina ne kama Ghana 40. Nti wo munya ye. Nti na nati so no ada no wan kan do preko no wa free so. Wa free so no ka kire ma. Ne ni ba. Se ni wo hunu bi pen. Nti wo tu fo ho. Ni wo hunu bi dan. Se president mama afi no be di 8 years.
President Mahama I feel nobody 8 years in Abaim. Yo. Akufo-Addo di 8 years. So, nti o chene mfinhia na ye da nanim no. Enim ewo mu a ebinye. So, na say ni oba 4 years nkese nkoda. Well, hu ni nyina. Okay. 8 years and 4 years since. Okay. Baumia to Mahama reverse the mass dismissals. Nti Dr. Mahmoud Baumia na ka chairman Penny Mahama say enkofo re pampa mu nyai na mfanfa so de bi amre oban. The Chronicle the Bokata enso enie. The Ghanaian publisher rededicate to democracy Akufo-Addo to African leaders. Nti man kwabo ama hodu a se be mo Africa mam ka bi ase no so be stromada on some for measure sibim na o man no entimi entumpon. Baumia jabs Bahama over public sector dismissals. Yakan wasem. Bahama's cabinet has space for only 2 women. To say President Mahama Eka say the cabinet ne 30% ebe ye ma. But owie ye no onya ne cabinet 19 no ne mu 2 ene ye ma. Nti ama fortune na say we no sa aboshe na o share Ghana ba no. Minority condemns action against Akwatia MP. Enti sa yachine de to Akwatia MP so no mkuba ma hye biam so akasa de atia. Akatwentum samsam ewa hanum. The Ghanaian publisher. The Daily Banner. National Service Authority payroll saga. Mustafa Yusuf Asibe entry rubbish allegations. A CSC ghost names be National Service Authority for Enkrata Sono. O pedifo number 1 handsome ninya no kre. No no fa Enkrata na anti ase. So be na twere ne krata ofa bisa ase ne nkyire mu. Enfo wankasa nkyire mu ento krata ne so. No more coup Akufo-Addo. And I can say to say man penny for so ehwe se ne be ya abatugo bebre so be free yes so e de akọ. Mahama unveils his cabinet ministers. They no na efe the shake senim ehunu ministers makomako edu enkron. Ehunu the general secretary of NDC, national chairman of NDC. And then penny for do be can be a woman aside ministers no. Yes, omne from non-official members. Tom no mon twaba. Omi be hwa adefo. Omi be hwa adefo. Just say the catch say otiman so otim. On na adwen. Number 1. Be TV keke de kom. The Daily Banner enenom. The News Center. Also still kicks against assembly nominee recommends 2 others. Hey. Ana mo infonaka say you. No charity in foreign relations. Akufo-Addo so they can say. Okay. It's the News Center. Badomonline.com so and Ura John Jenapa we energy minister or say we inherited a weak challenging power system but as we buy na energy hu sane nkoyi enso Badomonline.com abenyamu nsem we will pay you better once the economy improves Penny Mahama and they to abeduma efu anim say the news no say you know say economy minimum pagya ne ma ye ya ye besa atwo ye hine hu sabo hye ne de anyafe so ko bizeska wo kunu no aka to se binyeska and you CC student bi na yeso ogina ho sa like ontimi nya hwe obi donfo bi adom no eye ka and energy minister must be truthful to Ghanaians Gideon Boakon audio Badomonline.com or say energy minister on kan okura ne Ghana for the entire workers no so ba ha e wa ha na nyame yadom a 6 March yes de wo hia no wasanka fufuo no de he na pe pepe ya na mpelai soup ni adwene na mje fufuo na kasa no ya wa mo bodie ope bodie mo mpe menke tu pe fufuo ni adwene enkwan na adwene mo pe akese ni bi ope de akontro no akese no okay na mpe ne ebuo wom chase de he na ebuo adwene kitenkete ya na ebuo mpe no wabom mepe akese no na mepe a smoked fish no so from wo de adwene kana ma me smoked fish first na kan pepper kontwe but LGBT majai eno e de front em say yes unya salmon mo de to so salmon e to watoto no sana de to so wo de wo to wi na wo de aton sana making na afa wi na kura no se be possible a unya akranti bi ketwe bo obom tai no oh so de tai bom na ape na wa ye afim bo yes kwesi ne level no we kezo ntime we wie ni sa no wo twa me red wine bi hey agwasizia you too enti dia wo hia na wasanka nyame yadom abra na we ye kan say no so yesre mo busua bia na ho ayi Queen Mothers bayire mo moton bodie mo moton banche ene mo amoye nam madaro ma meba ye de number no beba
ne bia so wo bibisa na so person de be support ya be ye dedodo ye Kenya se hima na unkaso na edu tumu a me chia wa no pay you do tumi ye ma na ye fe last time kro mu hene onyan ba bia kro bread board de ne bunch no ne ade nti ba bia wo bia wo hye ye bia me dofo me so mo mre ye bi e free ye de ma de hye no free nti sa mo be so ya sna be boa ye hie nso mu nam kwasi level ya wa kan wo bia oda wo ma na ade abre ye nti yesra mo bia me boa ye de hu hia wo ba na do wasanka na ba tim na ese ne ye di ne kama nti no momra dry fish no ni ade a ponche ne na ntwie za me camera boniti nkosa ati so pa ponche na mpa ti me so bon banche no body anya do ma ko tomato so no mo famre 6 match ya ne yedie ya ye pesi edidi yes we nyese first cabeto ya ti won so do abetimi dia be support na dia be support se be ye nipa do benya bia dia me last year womo me say tam aduane ru bu so saa muntia ti ye hwe ni mo sa fi so mbeboa ye sa ye da mo ase kwasi ye ko na agudie mo nsema ba health tips beba enigide wo ho nkomo ba ku mienu bi asemi di kan beba na afin pensem mo no aba koso a mo afidie na Adom TV fi se wazo ye me na na adwo apana ma free mo ne ni afi ana ewade nkoso anfa okra ensie papa okoye nso ekire din bibi boni bi ensi se de uja no ho no yegusu ye ne den ti ewade nchekire busua ni nyina re na ekoi ekire nkoso anye din sa edemase. Yes, hello, good morning. Yes, I'm Akufo-Addo. I'm not sure that good evening, Sam. So, we don't can see ne ya, and some Dawson. There's a fatal salt in a bribia, Chinoku the bucket. We say, and you do Rabia and Anna Bernard Padibuche, and me produce an day back. Kijuana Cassani, Erica Siedubwedi. If you're Bani, and Rao could be more the Europa League and the Conference League, our teams never bring now qualify be so free move ahead of a draw at a Basono. Now, could be more Fenerbahce. Jumani Niti Party, me Bogu Muniti Park qualify for the next round of the competition. Galatasaray and AZ Takma game no so yet the par Sanso and AS Roma and AFC Porto. These are 3 games and I'm not doing, but other games also Baso in the UEFA Europa League. Afe yenhwe Sanada results koye ewomuna yemfa honsem enso embra enano pay na chese yehu womo qualify the come animo na ultimate say yes FC 20 on aggregate 6-4 with Fimo Godo Glimpse Korenim and Swabo Karesti and so 4-1 or qualified the Korenim Galatasaray and Isaac Takma Gala ball 2-2 and so 6-3 is Takma Korenim Roma about 3-3 against 3-2 on Porto but 4-3 Roma qualified the Korenim to the next round of the competition, round of 16. Now, Yankwe Nayankore, some other results we see here. And what to say, yes, very interesting. Sansa Okopimu or Fenerbahce for so to me, Abojuma qualified the Pacho Yankwe Nayankore, the other results. Nayankwe and some so AC at here. Anymore. Now, Oabi Pimwa, Nessa Kwambiaso, no more qualified the command in Victoria Pleasant. In the Europa League, Bodo Glimpse, and I think you know, Ayas qualify, Ezetakma qualify, Resusada qualify, Stabu Bucharest qualify, Fenerbahce qualify, and Roma, and so I qualify the Korenim now, Victoria Pleasant, Bebo Ada Lazio, and now Bilbao, and Bodo Glimpse, Bebo Ada Olympiacos, and now Rangers, and a draw near Baso Ayas, and Eintracht Frankfurt, and now Lyon, the Mubako Nebo, Ezetakman, and Manchester United, and now Tottenham, Mubako Nebebo Sociedad. And so, Ebenya either Tottenham or Man U Mubako. Now, Stabu Bucharest, Benya Lyon, and Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Rangers, no Olympiacos, Mubako, no Benya Roma, and so Benya Bilbao, and Lazio, Emu Bako, and Tika Shannon Sosa, Famiko Pimu, or the Conference League, so I want some Swiss yet here. You won't qualify, and I draw it to you. They want some ever live at Adom TV. So now, then correct this weekend games I will draw in the EPL La Liga, Serie A, Bundesliga, French League A, matches for EPL, and a chassis, not damn pa. And Leicester City, and nice so, Chelsea be able to me Akuyi and so Honomo and Everton. That's now on Manchester United and Bournemouth and Wolves and so at the Bonnie na Okopimwa Arsenal West Ham United and so about Arsenal West Ham near bad game for Fulham and Crystal Palace neighbor na Ipswich Town Tottenham Hotspur Southampton and Brighton Hove Albion na Finso Aston Villa and Chelsea and so at the Boom Wayne match Barcelona. And I said this weekend in the English Premiership, Shannon Sosa Famame. Now, Yankwe
sane the other ones then so won some AC etie ewo emotion so they can catch when Leicester and Brentford and airborne in the EPL and Anumria at 8 p.m. Deportivo Alaves Manchester United no the Polana Espanyol Rayo Vallecano Villarreal Valencia and Atletico de Madrid Las Palmas ne Barcelona we Ochina games Las Palmas Barca 8 p.m. Okay, now yako Sunday Athletic Club ne Valladolid Real Madrid ne Girona Nafi Getafe and the Real Betis and so at the Abueni Real Sociedad and the Leganes and so we and so La Liga matches so kopiemu wo Bundesliga matches and also more the pay. There's Freiburg and Werder Bremen and then Saturday Mönchengladbach and so January so na one Augsburg at the abo and ni na afin so no Holstein Kiel ne Leverkusen Mainz 05 ne St. Pauli Wolfsburg ne Bochum Borussia Dortmund and Union Berlin Leipzig ne Heidenheim Bayern Munich and Eintracht Frankfurt Hoffenheim and Stuttgart and a day in the Bundesliga. There's Italian Serie A. Achasenya some ketwakra na eho and so no. Now, ya kind of sound on a yamra fee me heard yakoso. Ewo if you say poorly we buy acquire something which is there and right man who say into mine other teams be brain including Koroko ashe trading ase near the idea. If he say a CNT say president of the association racket okrekwa Nei waba Ghana na ohakopiemu ewo oye Kumase ne panifo a edi boboku nanim akoye meeting shonko ade atodwa said see here ewo swat na say BCB ewo Ghana football. It's not about Krobia Kumasi Asante Kotoko. It's not about Nanapoli and his family. It's not about the Ghana Football Association. It's about Ghana. We've lost a very, very dedicated and passionate soul, which is unreplaceable, and this is not acceptable. The FA, as we have demonstrated, will continue to stand shoulder to shoulder with Krobia Kumasi Asante first and foremost, the entire family on this journey of pain, and we will go to the last line in ensuring that justice is delivered to not only football, but to the family of Krobia and Nanapoli. I think that all of us have a role to play. It is not good enough when one single soul is lost. Neither is it good enough for one of us to be selfish. What do I mean by this? When that singular act happened in Iswateman or in Swatre, there was a human being with that person who used the knife or whatever it is to take the life of Nanapoli. That person must be honest. That person who was the killer must be honest and come out to tell us where the killer is. If that person is honest, if that person loves life, if that person loves football. Right, the rocket yes okreku no de ensam ye to ya can hooliganism and as agidi CC was steady ahodro no and ho asem no members of parliament be so the man watu kopi mu e wo parliament a bi e che na dwen wo ho de entia osusu se sansem no si ebi se drinking sport blue kiosk no ben stadium no to boku twa bi a weba stadium na ni so ne who are you referee fa bia ne buafu ni ade a ebi so kototo ayi abonsam tawai bi no mo beba no mani so who are you who players na 4-4 na 5-5 ball ni over or say go apem ba or say share na akoye assembly yanko the floor of parliament. What I am looking at now, say, it is high time, though we have our criminal laws, the laws are there. And will be, of course, it's applications for you yourself, work inside them, and to be criminally prosecuted. But for the management of sports and in particular football in Ghana, I would say you said that a law on hooliganism. And I think that is one of the key things that has to be done quickly, to look at a law that just like we have in other football nations, especially the English football, there's a dedicated law
curb hooliganism. And so that it looks at every aspect of sport and football in particular. Every aspect. Who's your way wronger? This is how it goes. Who's your way wronger? Let's just say they do criminally punished the person. Let's just say you know your limits. So that when we have such a law in place, and we are not just enacting that law, but we also ensure, say, all industry players understand the content of the law, so that. Right, former chairman at the Parliamentary Select Committee for Sports, Rakabna, what you may now watch the Adrian Parliament for the SCSA and MI Kokosi, so Hona. Yanko straight to Morocco. The Black Queens of Ghana, I can say, and we Bobuana could enemy ahead of a friendly game of name Morocco, Ebebo, no Shannon Son, around 5 p.m. A match in Ashase, it will be my son Morocco. When preparations are Queens no year ahead of the Women's Africa Cup of Nations. Channel Sosa Efa and Mame. Now, yeah, can I no other news? Abe Bomo me patcho golden kicking Hearts of Folk. A game and a Basso or the FA Cup Nimo me patcho. They say, Yabebo or the University of Ghana Stadium. Round of 16 now. Niti Channel Sosa Fame, Yanko Bo, what baby, then say, I think a Bono golden kick on the beat. Because of the caucus, if you go and kick home at the University of Ghana Stadium, Eba Bona Bibia sweating me Akuyi or Honmas part of Nema, to a committee, no course, so I share na modality, the Atu Ghana, church, referees, the match commissioners, and then supporters, leaders, near the Ading no. It be say, venue view I am mobile, Sansa, venue view our Kobo, our and other tone, some near the idea, and on my Sabano now, and also the fireman is ready. Songo stick in brain associated to us where the man, Mr. Patrick Osajiman, countryman Songo, ever joining me on the line. Not yet, Songo stick at us. Mr. Ajiman, to make a fantastic morning. Yamwakwaba. Yeah, me too, now, people are not honest. That is the reason why we find ourselves in this situation. You understand? You start to say a bobo, and you start to see a bobola. I mean, technology. Any advancement, any just say, I mean, the football, any BFM, what I say, the football business as it got best football move. I mean, you starting football and day in and day out in I'm Rasmussen and Noma and Danny. But our football people are not honest. What about situation, be say, you will be kind. The Omubaba no more time the dead, but they themselves Nankasano, they are not honest because Omuya Mra, Omu person ran be the and Omuya Mra to suit them. Send me a baya Omu ever joining a year Ghana Premier League now. Nipano say ya on relegation team. Park Fumbiana not Wako influence football people no matter. Oma Japan na ye boli ho na a league matches na ye ball no intimidation koso ye boom for ye new na for 2 points ye boom referees ye man referees kwan no one officiate sa no ma we nyina no these football people womu nyina nim sa no corruption we ye koso nyina no ma basa e dey ti no mo approve but be a league match. It did the one on the crowd prove he said you league matches and go for football be outside football and what I say you go for me inspecting baby a league matches. You or see a parka a sefata see a bobo so stadium a sefata see a bobo so and the security I mean apparatus Nina security a woman. Nina kuta sa park anase stadium aye pene emi abobo biano ehobiano ekuta ami measures ehihya ebetumi ama ho aye safe eho ekuta bibia bia ye betumi hosti eye professional football league professional league but they are not doing that now when I say league time league enye papa they don't understand
nipa ne nte wase wonte ma se say baby fun bia na obobo part baby keka na obobo which they know utase which they know these same football people woman kasa baby woman part ewa woman bom league match me myself journalist fireman a dear me wo such a personality fire for fire host the whole Ghana na mitimi ko dewu ya I see about bombing ye mami rapa me kuta me ID card as sports journalist ye shekra me kuta ticket mato oh ye found class what to ticket ye mami rapa we are about intimidation ye pesi a bombing me name ko afwa ye kwakoshe bo ewo dewu park that time every president here all kasi nipa what is the kind ewo eye poli no sa nipa kro no obi ne nam and sa nipa kro no oni ne nam omo ye nyina na yenye dey ye hu nipa what is the kind wo poli that is a good call all right but eye just kasa kekana eye TikTok kana eye asama banti also me show solidarity ana because on one kasa babia dreams FC bobo mimi ye protocol management member in charge of match day woman me preventing me from entering stadium me dia didn't ba TV so video no bia hu TV so live say songo ye harass me ye pese ye bomi ye mpini ma me nko eye dewu back wo enko hwe protocol match abra me in charge of match day for protocol e dia na e fini kan e dia no mutimi kan yadi ya me de emfa ho ye mfanya me boa ena wie anase akwa ya wo obi sikan ankofo wo sikan wo stadium enu kura no so na ye pese ye bobo early next month for what okay nipa no kura wo wulu kura no ye nya de yensie nimpo you understand what I'm saying ni amika ko nyina ne say I mean these people know woman ko ye inspection Emiye kasi ya approve parkway, ya approve stadium, ya fa mobo. Kona honya, ade no mo approve. Yeah. Ti bribe na. And I said sympathizing for na. Okay. Sani ya wa braso so ya di accept part. And I said stadium, ya di bo international match. And I said international league match professional. Otasi, so they should walk their talk. The football people should walk their talk. Okay. And you stadium Akufo-Addo and a mobile system runner Pesica sponsors a Kukudama. Nobody aboard teams no more now make it trip no more team league matches now. I was stadium Bami and Sana and Naya. And standing in your stadium and I said, baby Papa can so be it. Okay. Nanya say, approve baby akeke. Because who penguin and answer on no most more babies are part baby from this okay intimidating for as a boom for more officials in your park here. Then you people are the same people. And now football and say no one does say football. I say Ghana. 1 p.m. here sure 1 p.m. a second to hear any blasters coach, you know. That's so Safa one the problems of blasters coaching here. Management members we almost can pass on the you can plan yes Safa fire so 1 p.m. or fire for fire. That's it. 1 p.m. Payane Adra. Mr. Patrick Osajiman Country Man Songo. Okay, when I know this Sabrina Brian live Adom TV, Bernard Paddy Butremi producer, straight to St. Philip Enterprise. St. Philip Enterprise. Mr. Philip Dankwaye, CEO of St. Philip Enterprise, and a World Saint Day. St. Philip, and a birthday. Happy birthday going out to you, Saint. Yamisha non tonko na maya kum apumudin. And yes, said yama kwatintia pomdi mu cash no more and more na sane wakuma panono. And twaso sa mfane ma papa mra wabra bomi. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the family nina we show well on this special day. Obsiano wakai edi nankasa kankejwane ho. Erika Siedu Bwedini. Koswa na hebejo.
Bidi de afia amankwata maklomeda se ne nso se afidie no guso ada ha na ne chichu o share health tips Adom TV Badwam na wotwe mu nkomo nyina no aye waist pain so usisi o yapa na me so mfantana ho ate wanhwa because metie nkomo na dog ne yakano a bema wabubu academy enso na bia ya deketu e bi na one pay attention ene ye de wie we first time I wo share ya hye no so say from Monday to Friday ye di nkomo e wa pomuden ho 5 minutes na wotwe mu nyina no yakasa afa waist pain ho endpoint homeopathic clinic ofre doctor obeje so na nkomo ye aye di nso ono ane ne ne di to frɛ no so a obetio dog ye mu akwaba ye na se na wotwe mu nso waboa ye ye di wie kura ne no a ye hwɛ prevention any treatment meda sepa sisi ade na this week nyina ye di ho nkomo na de mahunu ne se yesisi no se dem sika ye no eno na ema ye ntimi koba nti ye pay attention to yesisi ye hwɛ de o se ye de yesisi normal ebetimi ye mmɔ ho ban na osisi no wo de no the complications wo mu ni bi ni se obi wa ne sisi nti waka dem why disabled obi wa ne de no enyama ne disabled but wo hwɛ se de wasi akyea no a disabled ni bia na that stage ya no wodru no obi wa no nti no obi sisi ni nti no ene ntimi ne yere kra nhia sisie ne yawo no obi wo ha sisi ne yawo ya okoto pan koye dai wontimi ne wo yiri nhia oba so sisi ye ne ya oba nya spinal cord the doctor correct me in fact obi timi ba ne ye ka chen se wo ni ntimi ne kunu nhia oba nti man mo mfa ne se me man ko a oba spinal cord itimi se du pempenzo bi a itimi ka se so oba ne itimi disobey na oni ne kunu nhia oba wie no o se rush ne ba hospital ade bi e be mo abu mu bia itimi ka se twon ho enti sisie no eno no timi ye fe ne se waji awale ye mo ho ban ekwan a wo de no atochema ye betima boa ne se ye betwa scan okay e wo spine ni nyina ahwe ne ahwe ade property and this ade no aba say free spine say ye spondylosis say ye sciatica say ye arthritis say ye stenosis say ye lordosis say ye scoliosis ye wo yade bebre o wa itimi dis ade ne ba sisis no ye de ni nyina no medical conditions ni bia enti obi o wa wo de no obi wa ne de na akoa obi wa ne de no chese opia ne se de ne de na achia enti se chia yetumi tweeti ama ne yi because o se de na ahyase em se bna de wonze o kwan so obi o ha o se na ne mu na kwa nya sa na no tie se sisi na ama na kwa no enti obi o kra na waka from enso ye betima hwe na ma sa sisi ni nti no se nipa ne betima asore the same way no obi na de achia no ne de no bet because achia na se wo wa mpem asema nka na achia wa acho so de beto from okay enti yenhwe ni nyina na yenhwe science bi ti se wo ho na ananse chechew ho hyehyew bibi ne nam ho nam duani ne nyina ye some of the science ya it could be the spine no kra na eta to sa chema no it is yade e wo treatment na ye ni nyina no se wo yes scan ni wie no ho ade kro no ma aduro na wo sa wo physiotherapy to say endpoint ni pa ne ba your machines ya di say ni pa ne beto so best streamline ni sisi no ni a kira wo se de obesi atena se ya kira wo mpa a wo so wo da so ni a kira wo exercise ya wo so wo ye wo sisi ade a bebre fi se wo ni kwa so wo exercise wo exercise ya wo so wo ye enti ye wo san na normal emu oduro e ade a ye ntwe ho so mfiri ho okay so wo sisi ya area da bu ni sisi ade kora obu wa no opese o matwo na akọ okofada de okọ ye no a opiki dade no amfa de ne size no akofa oversize opiki ye no a wote ku na chi no atochema enti wo yes ade no a ye wo obekọ professional people ho a obekere o the kind of a even ye wo waist belt bi a itimi de bo sisi no ho ban enti na anya for life ebo ho for na obi kura wo long journey kura no ye wo waist band ye itimi de bo nipa de se ni de bo wase a wo ko long journey a obetimi drivers yes ena no kura no so kura no wo ko no kura no timely no so utimi sole etimi break kakra na utimi church a on kakra be 5 minutes bi ansa na wato aso o journey no gwamu nyina ya ade ya ebetima boy ho ban against sisi ya de na wo de aka wato ho de a ena na uhia hospital a omusasa sisi ya de no eno so eye endpoint homeopathic clinic enya sisi ya de nko an ye hwe ya de bi ha obi a mema kra de ye se ye free scanning for bema wo prostate odun sa bema mu ye o ya mu hihyew odun so de mu apan bi no wo chima sa na Johnson aba ana wo ye oba a o menses ne ma unu kru hia ne nsuo ni nyina sa na chi
nyinsen wo panyinsen enso ma but modern so wait my friend endpoint homeopathic clinic our number yi so ya was Spinters Road Shell signboard Tema Committee 22 Kumase Chronom Abuahia Takrade Anaje Queen of Peace Tema Committee 22 and ye wo Eziama ahoto so ye wo bi yo nam Techiman ye wo Hansa opposite Josbro filling station number ni 0244 86 7068 0244 86 70 68. Pa Dr. Dubois endpoint homeopathic clinic. Emphasize that man another Roma and uncommon also near BTA into friend one. The how are you be a friend or ya fan of so personal doctor mom because I will be a how now friend over Joso. We did a fear among quarter maclumidase. Now what you be simu some quan wedding ewa every session. Yada say yes, I'm walk baby do Badwam TV Badwam to Medino so yada was a papa pana what you mean now makayo. I'm here doing komo afa a waist pains and when they are next week and so yeah the for beba it's no waka 5 minutes be a you didn't come here upon day emo and some yada say media fear among quarter maclo ne FA givers heba center aba anyone baby didn't come na ya should know I would do one more enemy to me so eboa te ne fie utie bia ne ubora drugstore pharmacy shop bia mo ne utosuni wo mu hu adure wo hana na timika na wakwakofa odie bebe na mu akwa be na bia bokọ de no yenhwe na de ayi kese na enne na akwakwa efiada na emrantie no mayiwa no adofo be ko fie nti no me bro mo aduro no ne be den betumi e de abo omo o hwe aduro no ho a obi be ka se obi nsi trodo matoa adanse na nkasa wo ho we yesisie die ena we eye twede nso de na se ade bia wo be so de ani bre ne nkoden ne nso yo eden etumi ade ye enti enonom na give us cool capsules ene ni p capsules ne enie we ena ye cool no ena we na ye p edro we kita me enia ma bebre enti ne edi kan wo be unse obi biara wo hwe me so wo ye oba na so wo ye be ma won se yankopon boy yen no ade chia no pa udidi unum nsuo don hwere eduonu nan bia no ese otumi ekọ masa niam ne nya den ebebe senko se ne kan se wokọ ya ne so anasa wokọ chia nananom na obi wo honom a bia nansa ne tete na ya mayo na ye ta pesa de no pa nkankan so makọ mu kanchima anoso mu kodonkua ho oso akosua ba ye mi hu se wakakọ oso omi de meta de hye me ho pa da bi enya hu na ode hye no won se onipedua no untini no se ode sa ne ma ne hye mu sa na wo ma ne eye week senia ekwan fa so eye adwuma no eye na ntumi mfanshin eye enti obi biara ne dikan se wo de no eye ayemtim constipation bia no e pa cho wedro ni eye give us cool capsules na senia give us Saba Center Dr. Solomon Kwabi ye dro no enam se wama ayemtim no awo nipedua no mu edi wuntini ni nya uveins no enti wo benom ebe pegil wo betumi asane ye na mo ka se empre ne emre dodo na wama na edi wo nipedua no mu no ede wo hawa braintini no enti ede na betumi abo ama wa restore veins no back enti na ese odi p capsules na ede ka ho enti se wo to we na ese wo to we nso ka ho enti ye fa ni mienu ede bom enti give us cool capsules and afi give us p capsules no enti we no ebra edi ntini nya na ayemtim na hawa no now the way etu ase na ayemtim no na afi de we no aba be restore unipedua no na ne ahwere bia no etumi aboa enu ekire abefo hwehwem aba betanyi se obi biara watatena se chebia yemfa se watena se donhwe mienu miensa enan se onya simanum ekɔadu na ode tena ode pagya mu na ode etretre wumpom mu se ne pedua no betumi esi ni dadam enti wahwe yemfa se bia yenuanom sentwerafo yi so ye hyenkani wo ye sofo ebi adwuma bi bankers fo yi oba odidwa wakɔtena se fitia na abi ahemache no nan obetena kopuma nwumre no onum ansa na wapagya ni mu eba ne sa na untini no se ne se enuane no no famu ma ne adwuma no entumi nkonko ba ne sa entumi nsa afede oba bi wo no so na misisi no emu wem de emu hyehyeme emu yameya me pa cho sisi yare dro ba kopani eno na ye give us cool capsules ena fe p capsules no won se nkomo a ye di ni nyina ne ye intini ni mu nkomo na se intini ni mu nkomo nso a oha no ba
enti ebra odi we no aso oha no ano no na wapewe na efansen oha bi a enya no ntini mu no na wama we no esi ne dadam ebiemu enoti moja no so aflo etumi ede efle won say obega say na tan kan say asa bibi ashrenke no na say ntini no say amoamoa moja no emuasisi a moja na ede ntumi mfemu enti unya p capsules na eno na ebe boa o ama afere ntini na emotumi ada ho na moja no etumi edi umo efresane enti eno no na menua no mema no so ene me papa na me wo fa asefo na yo moye bibi won say masturbation ade ba ko a ehapa na obi biara why masturbation pen bia no anaso wata no ano na oba pa won so ho no mo ana asena fe de ne ho atenka ne ho akono no aben no ene obi de ne ho twi ne kakra pe a na se ne ho apegya na se ne ho ayeyi me pa cho obi a why masturbation pen me pa cho draway ene be boa won say o yesa na e masebi obema no efon na se sote na fe de be kwa wieche na umpa so agudie no modern bono enkonkan na de oha kase ede brew enti na me kan fo dem a say obi biara waye bi pen no we drown here eye give us cold capsules and afa ni p capsules eno na won say be wieche na mpa so agudie na woni oba da ho wo kanchima wo yire wo dofo na wo bie na say oh kwadwo enti ni outumi ye ni se sie ya wawie me pa cho dabi be ma de so otumi ma odew ene ani gi a ewo eya aware mu ene asetena mu no otumi emane de ewie peye ene opɛ osebo opɛ mnane ahodo e ko otwi kɔbreman ebe nyina de a edura na adwo a fa bibia to nkyɛn ma odɔfo za mpa wono so yoba ma ne hu ensisi ne ho so ma saa eni gie sononko na yomutanya no ma ono so nya bi eduro we na hia eye give us cold capsules ena give us p capsules yenno no enya aphrodisia enya sa wo kofa don hwere simadua santem dabi wo nom no na restore nipedua no ma onipedua na de etumi aye kama na bibia no etumi akonkan de ama enro ya me ni adofo di hu komanya na ukọ herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop Ghana ha eni wiase afa na bibia na obenya give us cool capsules and afa give us p capsules enti obi biara ayem team ewo so obi biara sisi yare ha na etete wo anasa obi bia nso amene wa ka say no why masturbation nyina pen no we draw give us cool capsules and afa give us p capsules enro no mema no oba nso no enti oba oyematim bema oyematim na untumi nkonfinchire wano da bia na wotwe obi wo no anansa na da so no me pa cho onye duro no bia enu ana ye koko no koko ni amama obo nso obi die na aba ba si ni minimu obi di wo ho a esinenu obetumi aposa na ni saa obi die nso wo na somu de bia na ni titu ni mu nsantwe for no newsroom ene obekọ pen top ene A4 sheet no abobo pepe no de nanam so wonza so no ye wodro ben ye de ti asem odi ni ama hihye hyemu saa no bia na fofia nto ata na akọ wo mu wedi waso ne dan afede ye kasa yesa oda na waso baako yesa odi benku na ti ade enu nti na ese onye aduro baako eno na betumi ade aboa give us cool capsules and afa give us p capsules na ya de wetumi enya no menim say give us ye numbers no mo hwe tv ene abefo no na ma no wo ho na mo ma mensi su biom 0543 22 24 70 0543 222 470 na woni yeni nkomo na ye kire wadwen so na wonti ase bia no me pa cho ene fia da ya wo didwa na wudi untade dwa unuane dwa wa ho fade ne wa ho siesie dwa no pa cho bomoden bowra herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop ne di wa pomudin so dwa esan se ukoto nuane ni nyina awie ukoto atade ye fa ni nyina ni mpabo ye fa ni nyina na ahoden ni ho a obeden e na wo de aye adwuma enti no mo apomudin so ho dwa den ehia na bebia ntumi nkonkan ene fiade de mi koi ma mfa no amba na mo Ghana fo nim dada awa adwaman so give us antontom da ho eno na ye give us herbal mixture bia na otwe obi ye party bi obi ye birthday bi wo dwumede bia odi de bia ne be pai nanso wutie mi wonu mo ato aduane evi adokodoko de kro no mo a na nyonyo won nenumo me pa cho address okope give us herbal mixture give us herbal mixture eno na ya to ne din say give us entontom ye den eda ho kope bi malaria emmo na entontom ba ye frɛ no
female anopheles waba beja sa plasmodium parasite ewo wuntini no mu no wo sa wunum nsuo no enam wuntini mu ennuane no ahodo di nyina so wo wuntini mu akoma no so mojo de ba na enam wuntini no mu enti plasmodium parasite nso be gu wuntini no ma na fe da gini peduane aboso eno sa na count de hwe ho no ma eya na eni enyan na ye den ye do kodu ya sabi agi se de nsuo si so na mom no okope give us a mixture na ono no mo a ebetumi ade aboa enti se wonu mo ato asa utita papa o shota ade asa oye boho oji hu bi anje a give us herbal mixture give us antonton da ho no na wakope bi no ano no na bibia etumi akonka enti numbers no eye 0543 222470 0543 222470 Yada say papa panti no give us a center na yete won kano to make now so kopel de baby auto sini wo mu no na timi aboa mo apomuden pa amen komra na ye ba foforo bi oho e beto aso yada say ye mo akwa baby Adom TV Badwam dwumade no eso nti fofo party nyame ya Adom seat match ya ne uya no wasanka o team e menken na be ana body fufu opa ponchen krakra na sa bekwan ana nkate erofo bra ne mum ne ye kan sa sisu bie mu sei echichi ne bencheye se banchena wo medofo fabre ye se bode na wo pacho fabre ye se menken na wo pacho fabre ye nyado na wo ana meko oh last year mu ye mane ye fe aduane ne buso enam oh yes remoara se de da mu ye maye no afi so sa ye didi free tie bia wo so dia betime dia baba kan ye ho eno no wadawoma so fabre director wadawoma ya kai ne fa number no se be obi wo mo bia obetumi ede amaye by bodie banche menken nyadoa meko tomatoes adwene aponche odwa nyina medof me so obi fabre na yentumi emma fufu party team na uhia no wasanka ntumi nye fe enya kono se dia afi biara de chen ya ye no enye kama bekoso wo kokomlemle ha ya ubisa Joy FM ana Adom TV a obi a bekiro oba na ukra wasanka kama we obi a pebe kododo a oba o garlic kakra ginger kakra ese ni watchi ade nkwan eguso anu taste dey different and them ma levels what just say na edu heba hospital so ewa ha ye ba bedi enkomo se fofo party wetimi aba na hoden so adidi a this one ma nipadua no agina brane ana ho kama be me na menchia we ya bi ne ba bia bokode e we tu anti ahum oh ejan se edu echi kakankra ayo why ade pa ho fa de na nye bad why ade ho ayefe wada ho ma yentie edu heba hospital yo sisi fia we de anope Friday me da se pa sa so na me di nchia kese efi headquarters na head office o man kese be Fikrum Central Region sa so nchia kese efi branch kese e wo kanum Accra Odoko official town Christ Ebenezer Preparatory School di nchia ema Adom Badwam ahwefo yina him say do Friday and passa obia e bohwe Adom Badwam just because of edu herba ye ba ya abekasa na ye ba abekasa dia na ye ba abekasa fa ya pomden ho we say apomden ya de bi ehun hia papa it's a very paramount in our life abrabona ye bono and say ye hwe ehun ye sometimes eduane a yankasa kra ya ye di kra no etwetwe yare man yankasa di sika ekoto yare ema ye ho anything I say ye hwe ehun ye na ye hwe ya pomden ye ndi se bekasa yare bia how bia a etete ni pada senyi bia no se wonni be bia mfa nko watna se ma sebe yare abbo yare abotum momutum ye hwe ya omodia fo ni che Edu Herbal Hospital yare bia be kan yare na be boy an so bebre na mbro so na ye di adwuma wa ha no se me ntuma boy an nya din an che se o yare na wanti di no uba Edu Herbal Hospital intumi enhwe yare bi se hypertension a hydrogen omodia bra Edu Herbal Hospital prostate enlargement a hydrogen fibroid a hydrogen hernia a hydrogen say yare be boss na oba Edu Herbal Hospital e ba hwama obi wa diabetes aye na me say tu krokra mo say e de second be ka no akometu kra ni pana ide wa ya confused ohun be bia mfa ni kire omodia fo ni kire Edu Herbal Hospital oba ye bo hwe kama yi cha kwan e wo mankasin be Fikrum e wo Central Region sa so na nka say be di ka Odoko official town Christ Ebenezer Preparatory School
Omoja bra yare bia bo nipa da sani a nipa da sani yemobo di nipa da sani ko ha mo omoja bra ye behwa ma na me ka say yare edoso mbe ma say we ho na dwonso ta dwonso so hu say prostate in eyeden bon kai no to bomodin na bra edu herbal hospital na be ka me say yare de senior nim na dwini awo yare bia yare ba yare bia say tumi bo a ha dwen pa ni sa yare so na edu herbal hospital ye duma kotin pa one man in say the stroke specialist. Ye cast stroke, we be say endwe ana emubi sane ye kasemi ye kano. Na and then person can be see ade kakra bi e wo stroke ho. Oh, sister fia say oh na mo say say ye bibi ntam a obroni be say be fast. Oh, yen time be fast. Sa do we na say connecting stroke a ya nkofo twema sa na etume etomo. Be fast 2-letter words. Be and fast. So let's first take the letter the word B. We have 2 letters in. First letter is a B. It's B will be something. Stroke home. And it's just a balancing. Nipa ho na say o nanti enko ye a o balance. When the man say o ko halfway a hwene hu say stroke e bon kai. That's the word B. And the letter word E. And it's just I. And you know, e dey hwade ya. Oh, ho na weni eyo kusukusu. Sometimes people don't know that stroke to man nipa any say nipa any to efra. Oh, weni eyo kusukusu. Those time you come say weni so who are you? Hwe na hu say stroke en no ke udo. One hwe ne ya e ba wadwen. Yamfa bi ye wi bi no. Let's go to the word fast. Fast letter F anything can start it. And ye face ye nimi sometimes oh one hwe here won say weni na e eche. Obi o woni ne pa. But if you recently we share na won say I say nipa ne nimi ide eche. So on one case so show who be roman we say we need air we need edge here hwe na hu say stroke ye abo kai bomodi tutu ingane na bra edu herbal hospital ye bo hwe amo papa the another word I will face me here A is the arm yes separate we who say we also announce kwa boy there actual na we jiri say machine gun dabi ye stroke na ebo kai no the letter S so no speech the way ye kasa mo so kasa insisu ye o kasa aye basa nti esa na fiti o hwe lawyer o hwe obi na o do wasema koton ana o fraud of and just say time the word T that's the fast for the letter T no time na just say brand na so na ye too late into nya menhwe na we stroke inducer staging menhwe na inducer staging start say wo hu sa symptoms na say e bon kai kakranka na wa bomode wa hwe Edu Herbal Hospital chakwa na be say the whole Ghana, the whole West Africa, the whole Africa yen nai we face the stroke specialist it's bomode bra obi on stroke no it didn't watch for so many years on who be anko oba hwe can you believe say obi mo ba o kita kwaje say edidi o munsem na de na we dey say oba on ma with some few weeks or some few months oba nipa na nkasa de o ye na de o sanu so o kon so o ye bibia pepe and ye Edu Herbal Hospital in San Jumano no sa na make say hwe last week was the ye di and bani ya de papa kofu die kofu die and almost national chocolate day just because of Dr. Edua nyame Asian Magana our kofa SMB test aba most penny the pain no matter what SMB test ebojuma hwe sisi who ladies Ghana ba nyina obia ni ma say last week it sounds say almost agi SMB test atum sana Ghana ba say mu yare show mu pa atenka atiko to say wo ba na watenka atiko atenka wo fuma omodi akopa SMB test bito na mbemma ne de say da ko we pank ye ba yen kasa biom nke de adase di a mbemma edi wo SMB test ho ye bobo ha nka kofeti so wo ye bemma wo hwe manope hwe ne hu se o yakeche so wo nya SMB test di a na wo yakeche and no matter what you do for a partner obayama or wife one hwe ye obedu boni one hwe obefo echi insan se wo de to dan ma no na edu anafa ana se mo kompemo a keye tititi keda osa na sheda ye se wo hwe phone so wo hwe phone so wo da kakra na oba na eko enyo ba ne fault insan se wo ma ne nsepe no wo ntumi enwura no na edu anopa on fro se bra na se oba bia edu anopa na wo so oba ne ebon hwuma na ni age not all singing praises that they say be man the run I my wide no asepe ni in the name of SMB test
SMB test make ebu bibia bibe ye tendro bia ukwa oben SMB test ebi ato bibe to abrofodro ane bibidro ukwa ben bi ato but so ne papa impan kansa me kan in bulk purchaser omoja for ni che ye nkran o kan she draggling uka o kan she draggling na eye house of drug udu o kan she draggling na house of drug o hwe din kopo da so na che say ndro bia ho na SMD o say house of drug ukwa oben bi ato sa so na repass herba ene so eye kanshi draggling no ha wodi wani kire eye takradra market circle na efre eye god day herba ukwa nso botumi wenye bi ato to do ope bia botumi de wenye bi ato wodi wani kire tamala PK Kombila botumi wenye bi ato that techima fo de techima 50 last month techima fo ahadwa say SMB test na short ya the trailer pa de da ko SM ye dey SM da ko techma de ko eye Kasapa pharmacy ti mo techma ene ne kwadu ni na munyam fo muni nchi eye Kasapa pharmacy SMB test no e bu ho no sa so wudi wani chire eye Eastern Region Gapson pharmacy en so ye de oho botwen ye biato uko Ekus pharmacy e wo ashama botwen de ye biato me kasa ye no mest egu screen ase ba botumi afa tie me 0243 989368 0243 989368 Sas no friend Dr. Edua only the title me said the humble doctor o friend anytime I was some kind of friend was 0558 37 9545 0558 37 9545 teach man for man friend biom o de mon ko ye Kasapa pharmacy techima wo mo free pa ebu ho mo kan be bia ato ya da se papa panti edu heba hospital na wote won kan okopenro ni bi na ko ayaresabia ho ko hwe opomude pa ne abusien so edu won wo danti yen wo hye wo no moy happy birthday koma princess Jemfua Opoku happy birthday princess Jemfua Opoku erade enkoso nhira na oma osumfra dumu enko adumu parent ene wo saba school teacher and I wish you a happy birthday, Princess Jemfua Opoku. Eradinim dear Enkoswa locate you na Adom Toss Yini Bay or Ba Papa. Happy birthday. Afe Joel Broja Boating. Happy birthday, Nkoma Joel Broja Boating. Or Wesley Methodist Cathedral Dum Kumaseho Erno Kwasori Olivet School. Mount Olivet School or Odeno Kwada so a Hona Oko School Wabusia Fieni Amanoni na and Wesley Cathedral Junior Choir, and I wish you a happy birthday. Erade enkoso enshraw. Afe na amale anan o London and your birthday Stefano. Yede ne ye djuma wa ha. I wish you Mrs. na amale anan o London. Happy birthday. Enkoma erade enshraw na onyo kese. E ma so mfra do mu nkwa do mu. Ti birthday celebrants no omo eni emidi afia amankwa tamaklomi kwa sister Sandibi. Oye guy. Oye krado. Thank God it's Friday. World of entertainment near Hegu Fata Nino Sumuno. Mame Febin from Wati. Na weekend no Petri Street Kakra. Aye, because why I dear Chibians and for fona money na me to be a demand no the sister son to be a guy. I'm the guy's queen. Nkwadama me yabebim yadebesomo. Na answer na no real quick. We dey had this ready na me dey to me penny for him kakra madaroma Electricity Company of Ghana Limited ECG for short. Ya best remo. When you say we serious respect mama pass as an entity. TS remo respect my as people of Ghana. Enra adwuma pa mo ni me di wo me area no. Hey. Eso na edum. Afi kwa de na dey omo the light na ebonyom kumkumche. Hey. O de at least mo now say say aha kokomremre kaswa tesano la pass mo kancha so ye bedum kania time say ye be so ni na mo ye die eja to fridge mu a ya so ye bo bracket nkete afa ye say go to fridge awu munyai what ye be srem na announcement bi o ha mo maye hu e bia mo face challenges ni nyina ye ne mo nyina ye o manfo a ye te o man ni mo aye pe o man ni na mo kancha ye na ye hu ye hu ano by na make obi kura o light off
si wonya akane oh yehowa na mehwafo hwiri hia ma wate yento ansem no so me no ka say fufuo party na mkwan so a ebeba 6th of March enya afei na ye be ye no waka say oh Adom TV na mo ye ne sen there bi ya no for be 7 good years ni ende bia no munim sene ye no from fufuo party 1 fufuo party 2 3 4 5 cover the crust to ye the chair mo ebeba so afei ye ko break akra ye ba ne massive imagine be did free yes if ayewa bra ayewa no kwa woni bia my 2 na no ese na no osijwa wa ha woton ayewa ko fa free ko ho ayewa fresh cry mu tro enti bra be did my free what say this is our little way of saying thank you for always tuning in on Adom TV enti be did ye ke Mr. Weber ana na won money e bi no mo hwe sat na akono a wo ba obedi de wo ba nya se ye ma number ko tilapia nwram nam eden ya restaurant akuku dama o Ghana ene abo mo nyina no se mo mema Ghana fo aduane san se ye domododo wate weba me hwe bi mra sisi ara ye nto aso ebe yo ja ye be ko asanka match se niama ni nyina chegu ye ko nsam no so a Wendy Shay a Ghanaian songstress now no me catch her mo say she's one of the few people je booking no on say man no artist no mo nshada endorse oh no mo so kra no akoye 1 hit 2 hit 3 hits but Wendy no obebe 20 hit ye no san na ne birthday abantie wen one Wendy na me say Wendy manager o say den yo ye ko show bi zongo fe e cha sem de by now my boss will be Kofi amped with all the e cha sem de me kan kire mo ate but ya no I steady nipa ho adwuma na ya no I steady pa na woni ya ne ni jili ntia the birthday no wanya ambassadorial deal but on so mo mechi ayeka and as a company no so enye sponsor omo fa hwe meja aye de betimi aka ye congratulations congrats very big congratulations to you Wendy Shay on your new ambassadorial deal aha yanko for no omo so omo hwe amegenjeja yetimi modi ba de her flowers na wo fridge number don't play the brand omo hwe ayeka o okay sure price is yeah you guys ready? Yeah, ready. Queen! Yo, Gizzy! Hey, long time. How feel about that? Traffic. You need traffic. We got something for you. Hey! What's this? Where then? Happy birthday! We got a surprise for you. Check it out. Okay, you know, you better so why big congratulations because this is a brand and it's not paid us. Yantwaso. Abewanana Ghana runner rock star Manoya Day sing ghetto black star Sawotare Mano and a plaster. Charlie Bomb Master Lady Way. Man, one of the Olanika. Now you can't say Raga. Yerragama rhymes. She's the girl. What I say. And Debbie Ameka. Sabroche pan and Akufo ebe omowa. Abroche baby no omowa. Royalty so mushi. Siko mbinya. A few more crafts, talent na. Nye business omonam hase ya Ghana for no mubino. And shadam for munyeshe. Ba yede yetemoswa ne sorry. Abrantia ba kwaba. Entertainment industry friend Kojo Black. Na me sure say mumu bebre na nim so a Ghanaian guy like mumu bebre na no have not come to realize say this is our own. Sisi abenga international export ba kwa ka ho a ye de ne beka Shatawale boy this and Black Sheriff Stone Boy mo sa akode ye de beka no ho aye international exporter ye be export yo e friend Kojo Black mun hye ne din so mbegina ha bo talent din a you know that this is it. Someone supporting Ghanaian artists. No more they are tough from no. You who say legends at the New streets and Abewanana happens to jump on the train, Shatawale, and a whole lot more Ghana music to the whole yes. And you fair, Stefano, your monster, my legend, Abewanana. I mean, it's still was a vibe, and it's our energy. It's so beautiful. It's very beautiful. Famo so.
Happy birthday. And Farmer Alvin Oheneba Nimakon. Alvin Oheneba Nimakon or saying I'm sure na onye den onsie we we fro katachie eje kapa honom minua be ma chese what kind news ye ne mapi in eza we so a happy blessed birthday anniversary and come Mrs. Angela na ajele na ajele anan also may the Lord enlarge your coasts and keep you in good health. Way free Stefano honum Stefano is sound engineer multimedia and see Mrs. Angela na ayele anan. This is from you. Yentwaso. And right, that's sorry, not to say lady or say actress Kwando Beyonce, Falama Kafui, ne ex-husband, Enyom Jame, Ula Mikel, Stefano, Momieni Monse man say or Timide ne ex-husband, Enyom Jame. This is love. And this is how thank you, this is for you, fella. This is how we like it on the streets. I mean, who said divorce should be and tokwane or time? No. This is beautiful to know, say, Montema Teteba still no more domamu. Because at the end of the day, more about internal sure for keeping it that way. But on the second hand, Mr. Major must say a market strategy. What I say? A market strategy. Or comment session, crying, and yes, it's a Sandy crying eka. Kofo na ake kana Mr. Mabuano de catch him say. Because I was said that bar say. Or your makeup product, I mean, free promo, I say, a big brand, a friend of Beauty by Fela. And so I shall by saying, come on, Tomana, bloggers, Sabi and Kamobitri, Mobaginis, the Untria Kakra. Answer. Ewe girls are so hardworking. Ewe girls, they are smart. On to ordinity at the bejo. Any, ain't you know what the no? I shame the Beauty by Fela and Nemua and Opera Adom TV. Yes, you be your story. No, this is a businesswoman. What do I say? Straight up business strategy because she knows how to get you talking. She knows how to be in the news. And what the age see a consa. Ebi or Tony product. Monkotomano. What say? Yano no genie legends. Munkoram what get you smart. Yatia because yanda consa dewu. Into use us. We are your promo plugs. Use us. Menda Miss Baden, I see Eugenia Baden, makeup department. Wanuine will slay me kama. Big shout out to you, Miss Baden. Thank you so much. Mark Weber. Asante Achem Agogo Dishe Kron. Eja SK from Ponena no. Wanuine me director. Now by insa na her meme chame hweshia. Will be in can show say meme in ba enemy. What I say, Femini Faso, what a course was I say. Isaac was say, I on open a coffee yaw, say, Ujinem, Alexis Jinem, I just say, big boy, big band, Obed, Ujinem, I just say, a man in a so dish of cron, almost when you have Bema, Ben, said design, when you PR, almost switch them, Stefan, woman age them. And to Madame I must say, OPD, I may producer, OPD, Ophelia, da, come and watch her. Why? Oh yeah, me big shouts to Titi's Eatery. Major Okwan amen kwasa Joyce Blessing there. Why no said this year no? Oni e chegu ni mission na so betwe asefo nyina de aba nyame mu. Ya so yegyinam na na obi kan. We say we jansa no pet no bi ewu. Enti sa na say ego. We say we ji wani pet no ahade akofa di black. We say we kokla bo next so pet. Was my funny run, and any berradim. Into one and a winnie HD. It was coffee D black. After Quabna, after King Palutano. We know this for me. Give it up for Joyce, bless him. Boom. Now, no, you just say, home, I'm seeing me. Home class with it. Means me, myself, why, why, no point. Me need the sister Sandy be a guy. Adom TV, Sika Wenes, no. Yes, your mobile vows day, no say your mobile too quiet. I could have a beach experience, zoo tour, romantic dinner, media shaded in the could be a mechegu, Eddie, Amamo. I'm the guy, Squin, and Kwalamame, enemy. Same time, Monday, I will be here. Thank you for joining. I'm out. Commander 6.
Rabia the Yamisroni or Boni de Quas Becan send a cemetery. And found a Sebica century. And found a Sebia 10 year old bear, so you imagine Macan the F. Say no cray. I drink it, or be a home consons with me at any dear. It's another pay me be a full line out to announce with me at the wagon 0302 211701 0302 211702 0302 211704. Na onso kire wadwe na awtwe mu na nen komo akra mede tel na ye de atoa course ne so ye enu na aban to na dwumafo akatwem aban to na dwumafo akatwem zaka the private sector ye be hwe no so be ye I think base pay increment of 10%. Ma osa mafo ebre ke kan sem bebre na de efa ho ene be say na isana our whole salary structure of my Ghana anye anye akatwi o emamu nye enso ni nya kondo Ghana akatwi ha no nya kondo mensu bitwi aka ni bi wo coast of Medina market doku junction wono mu a mensu meji tum say akatwi amitwi na enye yes your whole salary structure as a country poor too bad. Now so okay, so we share but say the average salary of a degree holder of Ghana be between 2,000 to 3,000 Ghana cedis against inflation about 23.8%. It's over 3,000 kura but me no small calculation 3,000 kura. It's every month be 690 Ghana cedis. Inflation na ye 690 Ghana cedis every salary neso. It's you aka 3,000 ankasa sika ba on sem wa spend 2,310 cedis. Enye akatwi o mamu nye. Menim ni aye ne fian na see obi ti ba bi adwuma egu bast no oje 80,000. Bank of Ghana governor, what you mean stabilize our currency against international currencies. Send be a hot tobe by yes, you are brabum. Untimi about 100,000 is what you did. Okay, so any broby. Stabilize your city. Now, what Tomra me and me get 3,000. Now they do 100,000. Me no issue. Untimi yet. But you are still taking 100,000 the other. It's it's not Brunya when you mumfanya good no. No be a journey. Because Udi ground to swinim. And that be a make some see a casse, ye my special prosecutor, Fred Gun and Ibia Baku, especially here in Bosumia. How we survive with our salary. Nipa bebrebe en. See we are doing na kwa kwese nyame adom ye nyina kro no se twom because oji akachia 3,000 ya make am 2,310 abetimi spend here it mean for 15 days and then transport for baby edu and no kwa haya ni haya because say minim ya pe kwan bi so yi 2 Ghana cedis ni one cedi free system nim it's the most of our nyema nyina enam 55 cedis. When you know Bank of Ghana, Governor Najumo, ultimately your battery scared the man at the end of the month. Oh, yeah, ma all this comfort. Someone who sabi nimdieni suya huna wako suya neti yema sa comfort wenu. Fabu ene yasu ya brabo mtupa na untiminya. Na menimdie tu oso okoso jisa ake tuyanu. What na ya yenhwehama nipa dasani tonfi in dollars wa ye memu. Because muntimi kan gapo afo asem. And an oko report na kwa iwa de ani ma a rate ni in dollars as it in cedis. We are near catcher and gapo no or no charges be on ma ochia in dollars me fa way. O gapo dollars I charge na me fa way. It was a pricey in dollars near convert now. The current rate now here
enti Bank of Ghana timi nyina no so mfa charge obi $20 governors abag governors ko so he ya ka twa ntum bi e dia ma adwumefo 10%. Are wo man anka sra make say emu mpanifo na anim ne omo ye ena sabi emu bi nso no amanyo sam ye de obehia onabo na onabo ma 200 Ghana cedis nti ontimi hwe onabo nka nanim te onabo ade amo ye na nye ena hwe MPP ko opposition support mo support mo mpanifo mo nya akwanya besom ye. But from day one I make asase mo say we MPP ni atama MPP wa power no mo na betimi akasa ma president Akufo-Addo etie me kana man for fi say ye tim atem sa o ka the same thing children this ni awon tiase asa amenyofo na ye moduro and your mama dwen asay it you can reason beyond the political party awon inga na amenyofo na pekwan bi so atom aye say for enya for girls enya for boys and so we are for support eti momo biyo na Ghana nkwa betimi aton hwe obetimi aton ne ma me kra de akwa akodi politics achi o ma se mo adwen because afan se be ehia se be ya adwen nya adwuma afere matin penfo asem na so hia edambo ehia na abodam na so ho chiru kware se no ese jimi hwe ade anyi ntum nya na oji atum da bia me kasa se nya menye ya adom enkopa adwuma obra ho chire wo nipa bebre kokopa adwuma sign contract a wonim on kan contract ne kura especially bank loans se bank for so masheda unse na wo anim de print na kese e ho hwe ni information bi anu ba bia information wo be clamp no no aye ne ketenkete ya bebre nipa no aho chire nti won kan ne wo de de eti henti wo 5000 ti ro sesa metwi ase no assign no okọ clauses na wo chire na asem si ebe yire no won kan aho chire sa na ya manyofo asasidi aye Ghanafo bebre na ohienti am ya edam ti the party kan enu nko an onim ya be ka chire me sise na se mi rap pump filling station as a fuel 5 cedis to a liter metobi nso betobi 30 cedis to a liter metobi nso betobi and hwe ha ma on penny phone say o man na continue position me complain so man mu ayeden we ni sene amama hodo atumpon no omo hold omo penny for accountable. Don't just support your party because I am a party. Are you happy with the kind of salaries you share, Omaimo? Nso kwa mani abrana no pani bi ka che me san twerefo mo aka ba adwumafo akatwia se aka mo de tese mo de tese san twerefo de ko ejibi kwa for me union o ye wura fa adwuma wura ba yi wodi na wo papa nyes ko de ko ya wo o papa nyes ko de akobi radio station na onya bi ya be for me union enye nenem de twi obi ka 700 Ghana cedis 800 and there's no inflation for second nyina na 3000 for crowd na 690 cedis ko de 800 is no inflation for de nyina so akatwa asem de enye yes abampanifo esekete we say yes na se kwata 10% but we need to have a second look at our whole salary structure from the CEO, then CEO salary change. Okay, from the CEO to the last person. And the company must CEO be bring more than no. O munipa. Jenny a hand time sa na she be bring ma. Ne de nam. Yaka twanyo. Hwe minimum wage be asset. 19 cedis 97 pesos. Timi ye adwuma 8 hours. What I'm entitled to, I am 19 cedis 97 pesos for the entire 8 hours. Could be maso here 1 hour. Obi gen 1 hour. O can ya catch na o mo economy na nyini na me economy ni nyini.
Ye de ne na aka we ma ye economy na ntimi nyini. We are part of the challenge. We are too partisan. So them catch them say and this power. They will defend everything under Obama government. They will do. They will defend everything. Then they will go to opposition and come to complain about the same thing they were defending. Make us say we about that one. Anything at space here, Elon Musk, you must have maybe before Kobe. You best say, oh, she okay. We sometimes don't reason as a human being. Hey, said to any your pay pass a dear pay and yet was a party of woman to make once. But how position ya back once? Ah, this whole drink and then I won't tell you. I didn't know question penny per wasem. Shouldn't him catch and say, Minister, see you. I dear who ye dear, at the assembly ba. O se wonka. Na minister, ye na see why, and the assembly ba. No free power. No got trap a opposition. No complain about the same thing. I'm like, unyanipa. Unyanipa. And I'm not a three can say me. Some that would the reasoning amount for be a man. Tell them because you be an man when you are to about. And you'll be the Constitution provides clarity. 18 years mind. 8 years a day be a check by and check sound mind. No. Maybe you need to start checking it. And you'll be an also, but there be not to be argument power your power to support a certain discussion. Not selling by the man when you're so okay, man penia. Ah, yes, we did say, obey Yamaye. So, President, yes, I'm right here. So, when the economy booms, but Mr. President, we need to have a national look at our salary structure. Yeah, that's what you must a cocoa seed. You cheer cocoa board see you about 80,000. What are they? Your money security, your money face one to them. You see, yet it's money in such a way, say, one I am more when you said for our dreams, Sebi, a year, you might dream from my no. Yan peso benya pressure be out. Yan peso benya silent say, oh, me, I'm counsel, but I'm a fool about Bessa. It's a more fool. Yan peso because I'm caught in me free one mania casacas to episode to me. I from a peck by minima, it's a mouth fee. And I can't have a bed, you know, and yet, yes, a marker. And an animal for the two shelves as a more security. And I'm a year bread and to send you in your time, come in from me, yes, a more cook. And I'm a taria, me share crano, at it, yes, I try tariamo. It's your money away in a man as I won't do for arguing yet, but what were you day? Or money away in Ademawo. Or subordinate no show us, on one second on the kind than you. 3,000 I'm demand, a piano the fucker. A piano the chair rent. A piano the chair like chair water bill. But so what you waiting another sebi. One thing for what dream him, Dian Waka, no school, and find yet not some of the challenge in a woman. Not what your day. We see a car political zombies, if they do attempt. Because our chamber minister be a man 100 Ghana, nim guasing for. We will not to aba. Okay. Mammy fa a cause where say 2 billion 12 months. Obet me off Johnny and pay. You need to more about your salary increment, your salary structure. Say now it is 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703 equity 4. Obet me join it now. Here the Komona Meka say for 4 party basso on the seed of March 2025. Ewo joy from any one year. 86 March yen na yen shia na yen didi yo hia no wayo a see a tintim behwe nkwan bra na behwe nkwan de for ayo abra na be di free untwa hwe I'm saying first caller. Hello, good morning. Good morning. Open patcho di na be free patcho me bingi Benjamin people me kasa free up na yapo ben patcho entio
Yo, your best company for wire company for someone shana or more to an assistant say I didn't hear pa because this one for a best company for and the best company for someone shana or more between for a mom. Let us say hello, good morning. Good morning, I'm Jason Pomer. Yamiad, would you be a free? Me patch from me about the make us free in Coco New Road. I would eat you. Me da senior Quenya we say. Us can say be. Ghana Penifono, I should be a sabi, Ryan Edding. I could come to me a yak was me. Obedience Cassian copy. But the dinner soon, young check a castle or money moedy. Say, we, Redma, work with ma, or pay as cack a big fan agreement for Canako Gas on Tono. And so, and said down Queen, or man Penny Mahama, or no quan, Sabi, ma or no quan in that. Yana the Ghana to try a mamma say, Quabucha. Or my kitchen say, my kitchen say, taxes in Edma power. Taxing Edma Pan, says Ghana, may taxes Edma ye pa. Yes, so, and the queen. Ready more what it. Madas, now me say. The same commissioner now, or Wabruch to Hema taxes here, when you be here trying to come so me. The same commissioner, no Hema taxes here, no Wabruch. Ya pa be waha. In fact, you trying to capa a quanimie. The human is over Hama taxes, you are not quite. Yes, also, so can I did this in Mukoso. May I say hello, good morning. Hello, good morning. My patron may be a free. That's what I was spoken. I was here too. Because I feel sometimes. But you, Patron, the mechano. Okay. Yeah, you said the man I appoint one. And so I bind 2 academy be kind of. It meets me be 1 year, 7 months. You encourage me. And so I bind at 2 months. Yeah, in a day. Yeah, you said you know. A year, man I appoint on. I bind talk to my tea in Neb. It meets me face. You know why I'm just it. I didn't try. Okay. It's your back at you to when you're telling you set or Sati be a friend base pay. Emma or no aban one uncassan you may for, and crown council one cousin so you may for. Now, your Sati be a friend minimum wage. Minimum wage in the FA be a say. Uno be a human episode chiana car. Any quasi a co below baby a buying asset in the ababe, the share or minus casem near the asset a minimum wage. It in net Ghana a minimum wage, you know, a 19 cities 97 pesos per day. It's one will be a human as will chow car as a catria. Any quasi a day no. A year below this minimum wage. Yana Yanka say, yes, you my upon the young fast in your may I say, hello, good morning. Okay, I'm far a say that you got to us. It did your questions here. I say, be the caddy. Any pensable to us, my crowd. Yabamina BM and far Emra Begem so on Adom TV, live on DSTV channel 280. Go TV channel 119. Multi TV, they boss on Subenya live and yes to me. On all our social media platforms from Facebook to YouTube. Maybe I could be Adom TV. Yeah, your comments was here. Share, streaming more be nebi and so enter me and share. Also live on YouTube say Adom TV. Your comments were and a penya peneca see wa. Yeah, Baby Komo, a former commissioner of Ghana Revenue Authority, a member of Parliament Ma Adeshia War German South constituency. Colonel Kojo Damwa. Itina obi bisa se your taxes ni enji ni ye. Colonel afishapa. Ya me mafe pan comment agency. Boko dia akra. Ya me adom kakra kakra. Ma show you film to say. Ho ya nika. Na se ho adwenkyere ene koso. Nti dom dodo no ene dom kuma mpempi na Ghana politics ya na intense se ya dwembe ko benkoro we twene ha na we twene ha nti but niema bi wo ho a maako bi de wo ho hu se ye kan na nyina hu se se ye dwen ye ma no ho de a e wo se ya dwene ko benkoro na itimi tu anamho papa ebeboa Ere ya se ma hwe film eye na akwa wo hu se na na tie na wa abonten no me nkoye no se wo ka ho a edan ne se wo nka ho ba me nkoye no na hu mfonyin de ya na me hwe bi me ti bi enti menim se de esikoso me na mfofo bebre
ye mrahye bedwam for bra twam na meta ne bebre di nkomo nti na menim de ekoso na de ya yetie so na mo wo ankasa wo gina ona so a wo kasa edane ne se wo tie abonto na wo hwe obi a wo kana se de esiko yara most of the time as a retired military officer, as a former commissioner of GRA, in our political limelight. Everybody will be politics. Me ankasa. Yeah. Oh, politics there make say. Free bra me wo secondary school nyina na manage politics ho. But said me ankasa me be wuram te say the my wuram me there afia na em say free ben fie me ensa ebe ya na amanfo susu se omohwe ne pa me wo no a me aso me de me ho be hyema ebeboa nti na man ba me wo secondary school nyina na me government wo O level esan government A level kire se na amamu sem ya ade a ehia me manage ho ba se me ankasa ahyase no me ko gina se bi ento me so abanom na ade ende na share da ma madwenim na mo se ye kire ya adwen fa amanyo sem ho niema ekoso no de efri bra me wo secondary school nyina na me yesa ade no. Okay, it is what share the way amanyo sem wo mai mu a why military ni pe there be a can asoja for meji yo na asoja for aba no mabeji there is from 1966 nyankopon bi ekwan mai 1992 93 start say afia ye amamra constitution kese pe bo ho be I think etimi survive here for about 30 years. From your days in the officer in a uniform, ABC civilian, yeah, memono, ekoye. Okay, the dikai, a soldier for major, and she shame no, Ubia on a moye. Okay, so Jenny say dim raswa, and yes, so Jenny, a humanist obeji a mamu a shannon son. I say, why you not doing say? On the obebu man nkan hihye mu a wo de ne bambo man no ho bambo but am say edurubre bi a na se de ne ma bi si ko se ebase enhihye ni ho na kwan bi ani ho a wo betimi asesa aban a ena na etoda engofo dwen se wa ye ne ma nyina na ye ntimi nto so aba o makwa me ye nto so aba na ba to nhihye no kra wa ye no kwasiko no gina kwantia ene se ye ho kire ye na yentimi mfa kabima menka bia kwanso ensesa bande ene na ebia asojafo ba beboa na ya bakosem enkire se asojafo ba ye no omoboa kesesene se de na anka ebia omonya sojafo ewo ho no henti me de meka ne se nhye bia wo bia no ye nipa de eye den a beto chichima o ekwan bi so nti kwan abefa so a obeye na ayeyie eno ehia sense obewa adwen se ebase de yeye enkoyie de ene enkofa sebi agenkwa bi mfiri ba bi mre bi agenkwa so baba na ono kura eche sebi Lucifer no a osusu se ona henti de ehia ne se ye nipa no a amamuosem efa ye ho no ye ma ya no eminimu ye mfa ye ni enhwe na ba bi a o se ye kasa de o se tu ho anamo ye ntu na ma ye nsuro nipa ma ye nsom nipa te se de se bi yesom nyame etoda amanyosem no ma obi enya dibia bia na se opese ye som no na o ka asema ene se obi ka bi de osusu se ye onyu eno ba ma ena ya na enye ba se ye ma ye ho kwan na enim se bi nyansa ni ba akofo tim obia etime kire nadwen efa ade ho na se o kire nadwen se mpo woni ni amanyoku ba kumkura na se adwen pa no a ode ba no ebeboa ma no enkankwa also ogitum ba na onko ese o enam se menene ni fa akon a waka asem de eye kura mempe na meme de no se enye so kura eno ana meye so eba sa ena ba me wo sojem no sa bra meme ko sojem na sabi soja amamu ena na ewo so okay na PNDC Provisional National Defense Council amamu na ewo so council no na nipa be yenso omo na ehemra omo aso na yefefa so omo ye cabinet de omo be ka no ena eyeyi ewom se na soja fo na doso etoda na ye de omo nya soja fo
binuma wuram Mrs. Anna ni nomne maako bi late Justice DF Ananom ebe wuram but dodo na asojafo mpanyefo de ote akonwam a oye chairman no a na oye head of state no no soldier ni fly lieutenant soldier fly lieutenant air force captain captain na the force commander at the time General Kwenu be PNDC member yes and the General Mensa Wood also a member and Captain Kwajo Chikata nti soldier ne omo nya soldier for ne kabom na enam se tumi a ede PNDC bae no eye soldier mamu tumi enam se na Ewura Liman ya to aba ayi no a obu man no se de ye mra kunim ekire 79 constitution na ye de bu man no na ebinum dwen se de na ne mai kono entwa yie enti ye ntwa so na ya yemfa yenhyehyɛ a yesusu se eno na ye ma oma no o dwen ho efiri ho kra ahyase no nipa no yesi ye nyina mfie na yenkoto aba na yenhwɛ mampanyi one na ba amwo so si epe omo a yensa mfa tumi mo yempe omo a na yasesa adenti na nipa kakra bi dwen se ye de yesusu se ade no nko yi a e wo se ye de tuo ekotu de ya hyeda ato aba ama no efiri ho na ye baaye de enti a yesusu se ye baaye no ene e ma nko yi ebia nanka liman transo kura na nemfie nan no so ya ebia nanka ne ma beko yi asense de enam se na ahokyere kakra de ha Ghana fo ne se ye nhyehyɛ na se nhyehyɛ no de ahokyere kakra bi ba pɛ ne ye kam bu ye ntiase onye etoda ukọ ọhaw mu kakra ansa na ne ma yie bese wanya abotre antwen anko sa ọhaw kakra num na upro ho ahwe obekọ ọhaw mu ache tenten asen de nka ahyase no uma akwan ma nhyehyɛ pa ekọ so a nka bia enti meme wo sojam no na ekoso ohun se bibia esoja mamu ewoma na yahyeda yete se de ye de kabiba minka bi kakra bi bobaba kosi se nyame ye yadoma 1992 aba no hu se de wiase nyina ekọ na baabia nkanka man a omako nkan a wo atoy from western countries no e de nhye toto aman aka no so se baabia soja mamu ne baabia yanto ababia no sebi mwom de mom no ne ma na bebinti eno na ma ye gidi se ye tu anamo se okay baabia edru de yakobia free 1982 abesi 1992 dia mfiedu ekomfiedu eye na yempe kabima minkabi amamu nso nhyehyɛ no ebae no ohwe a na kyese ya bakosem a ye free mu a ye ba kabima minkabi amamu no ena ema ye saa nhyehyɛ no ka mirakunim no eye no senka nye se soja aban ena na ewo ho ena bia memfa se ne ya kabima minkabi amamu na wo ho ena ye nsakira ewo ye mirakuninu a kebe dan ne de ye no enam se ne ye free soja amamu no eba de dikan e o se nipa no a omutu aban bi egu ye no eba omho ban hyeda de nhyehyɛ bi to se daachi bia obi antimi emefa omo enkogina semde bia ene ekofa transitional provisions ebae hendu ye de ebo ye ho ba na fe so ye nhyehyɛ se ebe ya ye no ye ho beto kosi brebi ansana nti de omo ye no dodo na no na ase nipa no a omo de saa abantuo no bae no kwan ebe fa so ebe bo ye ho ba na fe so kwan ebe fa so a ebe koso aya amanyosem na ya na ebe san atena so nti uhwe a saa na ekoyenti amwa papa but eye since na saa bre no na ewo soja mamu mu a nipa nso pe na dwen ma no nyino nipa nso omo a na ehemra omo aso na eheda beka se sei ne ye sei ne eno de na chese eno de anya hwe ye hya ase no na ye wo mrahye badwamfo nipa ahanu nipa ahanu no se bebia nipa ahanu dwen a eye since nipa nso dwene ha nti na fi se wo cabinet so anya hwe omo edunkuno a eye se cabinet ayi nipa nso so nti eyara nti ye boboko ye hwe se yambe are ba kwem se Ghana for kan wasem ye pa ye to ahodo ye di o man
why commissioner general pe there be it say o mu say mo exceed mo target but still yakoje busia beso esika edibu o man so is the target na ni twate yonum ne enso man ho brabo ana ne agi na ya na isha ana wo na twia no ene enya no dum twia okay to ho nsem no de enye ba akonye mienu ye nema bebre ne ka bomu a ema na ambassador de di kan hyehyɛ mu no yɛse obia onye sika free adwuma a woyem okay ana business wo ye bibi bo dandan so enye ana wodi usika bi ekosie baabi na eso awo aba nti brofo ma be kan income from employment business and investment saa ne ma miensa e wo se mra makwan se otua because bibi aye mra na be che se nipa we o se otua to ana nipa yo ne se otua to nti obi amra makwan se o se otua to na onya sika efiri saa ne ma miensa mu no de na ese efata se o se otua bi ma aban na aban so nya ne ma edition na yakoye oman a afa ne yetumpon a yewo ohaw bebre no eno nti brebia no sika ehia no eso nanso nipa na omoye adwuma a ye sika firi omo no enoso ti se woka se wo hwe enema obehia sika de akoye na wo de to ato manfo no so de a ene wa hwe abegi to ama afa de beka se oho eno ka ho nti wo hwe baabi a ogina enema a opese wokoye expenditure na also niema wahyehyɛ emram sɛ ubetimi agyeto afiri emu no okay na wahwɛ etuo bia so woje a wohwɛ de edikan wo ankasa nhyehyɛ awde ye tuo gye no sɛ eda kwan mu emu ye fine afei so nipa no a wo kɔgye omoto no sɛn na ebesi akɔ atia omo ebegu omo nyuma ebetimi ama omo ho ahehia omo no matima aye enyuma no na afi so sika ana niema akade a ebekomu ansa wonsa aka sika no the cost of collection ne nyina odwendwen ho ansa na watimi asi gina se sabre de say na misusu se meye but de enti a eba se sika ye gye no enso kese pa no gina se eniema ehia sika a o se ye no edoso a chese sabre ye ken efiri nkran kokuma se senka eye proper dual carriage a kwan wo kwa wonhia ka ba bia firi benfan se ofanko a kosi kumase kenus ho a senka ye nyina pe ena kwa no so nka mienu no fa ha enan senka pe ena ebi anye asphalt keke na te se motorway ya concrete a senka pe na so de ne de sika se nya se Ghana ha ba bia nkanea akura bia se nkanea wo ho aban na odi ho enua sisi ho ede ahoma fa so na akọ ba bia se be ya be bo ma nipa tima ye enwuma eno so yepe eno so sika na de enti ensuo ye bibia akachi en ya kachi wo ne ma bibire ho ne ma eboa ma ya setenam eye me kuro nkwan sisi ya ye kase efiri brekum ekosi sampa asaya menye ya tutututu so a ye mfuturo afi de esan twetwetwam na French for ka escalate ti cars me enura kra metie se ka be miensa na nine na enam sa de mfuturo no ne popapo abam no omanya ekwanhia nti mimi nya ya nka sa akwan no sesi e ka sei enka asphalt wo so ba ne nyina ye sikasem ha nti de ama ye to aye gye no enso de e o se de ye no eye se ye woniema bebira enam se ye oman afi na ye tumpon ya kachi no o se ye ansa na mabasika ne gye no ankasa so okay ansa na obehye se okay afi we to se na o se ye gye na wabu nkompo ahwede na wo gye ebrebi atwam ehyehyɛ mu no de ye ne se oman no nyina ye sika ye nya awafe a ye kaboma obetima kan se gross domestic product ana gross domestic income se de adwuma bi obi aye keka ne nyina bomu a sika ye nya wo man mu no se ye gye to a anka anya hwe no
efiri saa sika na eginum hanchemu aduonu ekono enanka ebeboa meaning say oje to no na to no more 20% of your GDP nkese to na awogije senka sika no a yenya wo manum adwuma ye ne nyina ohanchemu aduonu nkese famu enum baako yetimi nya enka ebo efiri hokọ se wotimi ye na eduru ba aduasade a nkese wo waduru akiri pa ba ye da so ne nanenam efiri duba ko dumiensa afa ne area akọ ye me bra na me ye commissioner no na ya ye adwen senka anye hwe no ye ntimi nuru ohanchemu dunso se de ya fefo no ma ye ne omo ewo abibrem atoye me kan West Africa Côte d'Ivoire ne Togo nom ne ade nka etimi duru ohanchemu dunso a anka ebeboa ye nya nuru ho nti ho no na ohawo ti die ne ye betimi aye me gidi se enka ya ankasa temamfo no a yetuato no eto anhyehyemu ye frɛ bibi compliance self compliance wankasa fa opem na kotua oto senka nipa dodo be ye ne sa ye bedi nokre na ya kyerɛ se afewe mi ankasa emhyehyɛ kyerɛ se fa wo ankasa usikasem ekoto Ghana Revenue Authority and the friends filing of returns. Wankasa kyerɛ sɛ afewe adwuma mayini adwuma meye de free adwuma nkasa masan fifiri aye income de sabi madanda bibi so madidwa manyani na ebi eska bi am diko sie ba bi na adwuma bi am koye so emfa so amanya so ni meka ni nyina bomu a misikani enti na wo de nhyehyɛ na akɔ kyerɛ Ghana Revenue no ma hwɛ sɛ o sɛ na onya aye de a ene eto se na wo so otua ma aban na wo so wahwe atua senka yenya na saade a enka nokredie no eka me won mo am so obi ene Canada mo ama me 10,000 enti se metwa ho gift tax enti no maba se de metwa ni a calculate am sa ma yi every 10,000 ade ma am atua ma aban se de ye mu binom nyamsom ti etua tight no okay senka yidi nokre sa tight kware ye nche yenche wankasa na nti sabi self compliance nti tight no sabi o kwamfa pay slip enkochede enche se osofo bosumi we say wa na do pem se me hwede manya no a 10% okay sanka fi se ke fa so tua sanka sa kwa no so na ye fa tua eto a enka ebetimi ama to na ye jeje akwanim okay ena eto no bi wo ho a te say the American say sika obese no na ahode ne niema akade e bekoma ansa wage no nti eto da niema no bi wo ho na ehia se omo jiji to no be di akire and am se ukoji CD du na obebo ka CD du mienu du miensa de a ene ehia se obekwa akoje okay what I said chese o keka si anima waboka ya aha nti brebia no hwe ba bia wo gi sika no ahokeka ode bekom ene de obenya no wo se cost of collection wo from pa but the cost of collection no cost na waboka kese pa ansa akwaje adeketo bia na chese emfaso enhedem ene ebinom so ka se ye widen the tax net chese ye maimu no ya ahoro mienu se obi a ontua bi dada wo de ne bam na omo mutua so wo hwe na matua de ese fata se omutua ebi ntua bi dada that's muslim so mo ye widening tax net na ekoditia wo mo mutua dada no ena me che se eye ne fapem no ye mienu ene se de otua dada no nko ana ukoso age no but de enti a eta base de otua dada na yan se ona wo ne ho abakosem se oye adwuma we nti wo hwe no abehu but de ontua dada no afa na wo pe kwan bi afaso akope ne ho nsem ape adwuma oye na wo ne no atenase ti na ne nyina ekobesi se nipa no ankasa nhyehyem na so otua to no so obedi nokre de a na ono ankasa beba abeka se look sabre na menya adwuma but na nsa de nyame adom matima nya adwuma kakra meye ewom se me nuru mpempenso bi me was small scale na so sei na bosome mitimi nya sei na afi mitimi nya enti mewura no madaroma monsese meto na mintua senka ya ankasa ye kosa ba wodem se wiase baabi a omanya sika kora omotumpon totua eyade a nipa bia empe ubenya obi ape kwan obefa so a
obetimi atwe ne ho kakra fi tuom enye tax evasion per se but avoidance say obetimi aye nhehye a ka wo se metua se na metua kakra bi a mepe essence mekwa kotua nti ho so eye oha baako na ba bi a me susu se yen meka for now no say the oka say me commission nti ye gigito no ya sede e wo ye nhyehyem ne ye mrem se ye mmodawuro kese ye ne nipa no ni nkomo ye ntena se ne omo nsi nkonwa ba ye nye ne kese wanye ama nipa na hu de nti o so otua to no na wancheche no mu se o enye hu kese sa wo de no anse bibia wo ye bia padanse de krata to ho tworo to ho se o ene meto we meto no se minya sei meso mebo kase ansa na meto nti misusu se mete meka we free me de we a misika akani na wadi nokro de ho adanse de akira ba kana ye ma timamfuo edi nokre e wo ye to twiem mitria to se ebe kita for my health insurance itiade bi a meto bia na ye se de NHIL aka ho meto ade na metria no mante en free matria me kodu hospital ni aka chem se aban de ka ontwia ya etie ntimi ma wodro se de mawa die ma na koso ahye me nkuran se ma aban ya ni nokura amfa amame ese metwia na metwia manya so mfaso etu otre me se etwia me fra komapam e de etwia die na me sa encourage me ma sa akokotwia e ba sa are ho na mom wantwia so de ka hu se na ade no begu kura utwia ye bompa ye se nipa dodo betua na ye nhyehyɛ papa ebema sika no awo ho na ye de aye de nti a ye gigi sika no na mom dodo no aka se ye ntua de a na je se ade no begu kura na egu kura so de a ene na enye yi ni nyina sambe si se no kuredie on both parties yes abana adwumayefo a ye de ahye omo nsa se monhwe se ebia ye beje to we na ye de akọ ene nipa no so a omo wom a sabi me fan say omo de nuro ma ayasabia foi obedi nokre no de nuro papa no akọ ayasabia na ayasabia fo no so edi nuro be ma nipa na nuro no de ma pepepe e na ombetwero na se koba se nipa no baabi eduru a onfa ma nipa o se me de ama no na oni obi aye kanana na wakwaji sika no sika e wo se enka e wo ho na etimi de ebeto nuro no dodo ema amanfo no na ede o hawaba de ekoba ahyase no wo hye bibia ase a o se sika no ba but wonya ahyase no a wo de wadwen beto odwa no na nipa no eguso yare nipa no guso ekọ ayarsabia nti ahyase no a na wadeka because nipa no nka se me twa ma sika beto foto no mansa ma yare da ade bechi bia nipa yare nti wo so afi na ade to no atoso to no egigye no so ma prekope ye gigi wo baabi na ye de akoto baabi ansa akeka bom na ye de aba nti se baabi ano ne gigi no ene ho akade ne ahofama no ya na sika no maye no eka achi kakra na de o se de sika no ye no ekọ animu because ni padodo na wiase Ghana ha baabi o yare ekọ hospital omo ko ni nyina na obia e wo se abanpe sika free anacha efo ho edikotua but afi na sika no so ye boabo no baabi ansa na de nti ba se acha no minim se aban a efiri so enche yi wo de toto ebre bi ho a na bra omode ka no enwa kese te se ebre bi atwam na etimi ba se bi a boso mi nsia kora na sika no nkoe edrumpem bi so ameka ye wura adwama nu penso be to dwa se na ache kora no boso mi miensa ahyase no ne yatue sika no nyina edu ba bi na bi a bosome baako ti se eba saade a nipa no omutua to no ebenya gidie na arehemu ewo nhyehyɛ no esense akoye se metua enso mehu because no kura ke na wo me se etuo bi agi no man bi edin da so edin da so ni da so not because e pese etu ndi keke ye kyerɛ no ye de kwa akoye yes it told them matwia ne yesa be ka chem say tama oil find us the car what will encourage me because you see ye ka ekwen be fa so aye nyina betimi afrie pem atwia ye to se ne atwia tight ebi obi otwia tight no se nyame ne di nokore o ne tight otwia ho e seboso meso na so oyi na ka twia mu bi di akwa akotwia ne tight a onwinwi bebre
se ekɔ ama ahodoɔ so na sɛ yɛtwa saa tight na tax na yɛtwa na ebi ohun sampa aban so bɛyɛ aban so bɛyɛ so are you saying maybe minim sɛ GRO say to me now to also track the central government how on to utilize taxes ahodoɔ a yɛtwa ɛwɔ man because mo na mo kɔkɔ me sɛ mo nkrɔfo nte sanse bi oh yɛtwa yɛ hu na mo de yɛ yɛtwa hu na mo de yɛ maybe can we have a second look at it wɔ hɔ no so for it also track sika na mo gyegye no na yɛsi yɛ de bɛyɛ na mpase yɛ de yɛ ana okay ne nyinaa ka de na make sɛ dawubɔ ɛne sɛ de yɛma nkurɔfo ate Ghana Revenue Authority adwuma ase yie menim sɛ ɛwɔ mu a ɔmbɔ dawuro ɛkyerɛkyerɛ ade a yɛde yɛtoɔ ɛyɛ nti bom sɛ ebi ama yɛ calendar ana ɔma yɛ diary ana ɔmo ɛyɛ nhyiamu bi anom de ato sɛ our taxes our high rules our taxes na ɔmo atwa mfonyina ma wɔn sɛ enema we ni na yɛgye toɔ no a abande yɛ na tumi eni Ghana Revenue Authority hɔ sɛ yɛkɔhwɛ sɛ ampa sɛ aban kan sɛ ɔagye sika we edeko yi ɔde yɛ na ɔmfanyɛ saa tumi no ɛwɔ mmarahyɛ badwam tumi oversight responsibility nti na mmarahyɛ badwam yɛde committee ɛna ɛyɛ adwuma select committee nti amamuo baabia ne nkorabata bia committee wɔ hɔ a saa committee no ɛwɔ sɛ ɛhwɛ nti sɛ yɛagye sika sɛ yɛde kɔyɛ akwan a committee a ɛhwɛ akwan so ɛwɔ sɛ ɔmo na di akyi hwɛ sɛ yɛde ba mmarahyɛ badwam sɛ akɔnma sika aban no se ohia afiwei nneɛma baako mmienu mmiɛnsa wei na ɔsɔ ɔde bɛyɛ yɛba akwan ɛso a sika no a yɛde to hɔ ma ɔsoafoɔ no sɛ ɔn na so ɛmfa nyɛ akwan no yɛde ayɛ saa akwan no na kwan maako a ɛwɔ adidi sika no mu no saa pɛpɛɛpɛ na yɛayɛ no nhyehyɛ so wɔ hɔ sɛ ɛyɛ asoɛ no asoɛfoɔ no afe no kɔ awie no sika a yɛde ma ɔmo na so ɔmo so bebu ho akonta na ho nkontabuo no kɔ Finance Committee of Parliament ansa na public accounts so sɛ eku a tumi wɔ ɔmo sɛ ɔmo hwehwɛ sika sɛm me kyerɛ Auditor General's Department ɔmo so ɛkɔ ma na sɛ bibia ɛkɔtɔ panyin paa no anim a no ɔde ne nyinaa gu kratam na ɔde abra mmarahyɛ badwam sɛ yɛhwehwɛ mu sɛ ne ehu Public Finance Committee for so hu sɛ asoɛfoɔ no so sɛ na ɔmo de aba ne yɛhwɛ de ɔsoafoɔ hwɛ sika sɛm so ɔde bɛto mmarahyɛ badwam a ɔmo so gyina so tumi a mmarakunim de ma ɔmo ɛma akwan sɛ mampanyin ne na soafoɔ ɛmfa nkɔyɛ adwuma sɛ yɛyɛ ne nyinaa yi a megye di sɛ yɛbɛhu sɛ ampa deɛ ɔsɛ yɛde sika no yɛde yɛ nti ɛnyɛ baakofoɔ asɛde but sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛyɛ di nnɔkorɛ na yɛahwɛ ayɛ deɛ ɔsɛ yɛyɛ pɛpɛɛpɛ sɛ tumi yɛyɛ no saa deɛ meyɛ sure sɛ ɛkwan yɛfa so yɛgye to Ghana ofiri sɛ ɔsɛ yɛ sakra mu wɔn sɛ borɔfo yɛka sɛ continuous improvement nsakyerɛ deɛ ehia bere biara adeɛ a da biara ehia nsesan ne sɛ ɛwɔ sɛ nsesan kɔ so ɛnam sɛ wotumi nka sɛ na mayɛ no firi tete saa ne yɛde yɛ no nti ɛnnɛ sɛ mmerɛ sesa kora wogyina baabi a ɔgyina wohwɛ a ɛfiri bɛɛ mfie num ɛba yi yɛafa abɛɛfo kwan so ɛsesa nneɛma mu wofa customs a wofa Ghana Revenue Authority a customs deɛ ɔmo hyɛ aseɛ ɛfa abɛɛfo kwan so yɛ nneɛma akyɛ ɔmo di kan nsa na berɛ a atwam na Internal Revenue Service ɛne VAT service for adwuma but customs deɛ ɔmo hyɛ aseɛ ɛyɛ automation yɛ sɛ yɛbɛfa abɛɛfo kwan so ayɛ nneɛma akyɛ paasen deɛ aka no ɔmo gu so yɛ but ɛfa Domestic Tax Revenue Division no ɔmo deɛ no ɛnwie pɛyɛ na afei so akasɛ sɛ ɔmo ɛso yɛ ɔmo deɛ no nyinaa wie a ɔmo ne customs ɛnam sɛ wokɔ Ghana Revenue Authority ɛyɛwɔ nkorabata mmiɛnsa divisions no yɛ mmiɛnsa mmienu ɛna ɛgyegye sika customs ɛne Domestic Tax Revenue Division enti nneɛma efiri amanɔne a ɛba a ɔsɛ ɛgye ho toɔ no customs na ɛgye ɛna deɛ ɛyɛ ɔman mu so a ɔsɛ ɛgye ho toɔ nso Domestic Tax Revenue Division na ɛgye na akasɛ abɛɛfo a customs foɔ ɛde yɛ adwuma ɛne abɛɛfo kwan tempɔn a Domestic Tax Revenue foɔ so de yɛ adwuma yɛbɛka si animu mekyerɛ sɛ sɛ deɛ ɛwɔ customs yɛ Integrated Customs Management System ansa na ɛno bɛba no na yɛwɔ Ghana Community Network na ɔmo yɛ na
2020 me fan say be mfie enum enya nunu papa e na yesesan mu and this domestic for no so e wo omo so kwantempon abefo kwan so omo ye ba aka se ye beka ne mienu ase ye ka ne mienu si ani a e betimi aboa ama niema akoyie so obi koto eniema di firi ama no ne ba eniema ode beba no adansi die krata wo ho ode be kire customs no aka se me asimasi ene me de shan aduonu Land Cruiser aduonu na me de abagana Land Cruiser aduonu na me to free Japan no ba ko bia boy America dollar no apem ha aduonu 120,000 apem ha aduonu right enti sa apem ha aduonu no edu no ekosi opepem ba ko ne pem ha no okay sankrata no ode abre customs but sa company no kraka no buy okona ni domestic tax revenue for so akodi omujuma no wa kire se me sabi eniema me ye ne afiwe eniema me ton ye no say na me mfaso etiem eti se ode krata aba customs se ade no ye apem ha aduonu na osan de ko detail di for ko kaso man ton apem ha aduonu na mo meton apem aduonum 150,000 apem ha aduonum a na enam say wasesa nkrata no obuo no nti na expenses be kosoro nti ne mfaso ebeba fom but enam say customs ne domestic for ye abefo kwa no enkansie no de ode kire ha no betimi akọ akodane no nti akoda no ha bibi wa ha betimi ya cheke ewa hanom aha eno na eguso ye menim se sabre me wo ho no ye hyase aye nti se etimi eka ne mienu si ani se de ekoso wo customs bia no domestic tax for enim na de ekoso wo domestic tax so customs for enim obi ntimi ma ha emetwa ntro emtuato ketwa na onko ha so enkonya mfaso dodo na onte mfaso no so ekotuato ketwa nti afanu no nyina watimi agu aban kwase aban de eto oba ogimo adwen ane sesi a make say aban wo so sesi ode na kohoma sika ebetudwa minim say one GR mpanyfo esi ginae enam say omo na ejeje to no ti osa oje omadwen kire efa niema opeso so de wadwen ba se pese me yesi a o say omo so e de omadwen I think you live about time abanji wadwen kire like yeah top management abanji adwen kire mo support here yes support here won say ade ba ko me kan kwan efa so gito se to no je wo be bransa wade a eno so wo de kwa adwendwem ansa na waye Ofa 11 ne je no na emfa ohaw kese emre Ghana Revenue Authority enam say aku a enam omo so egeto no omo ho atimi hu abefo kwan so bibia da ho fan nti oje a wo keka siani a wo mre nti wonya eto etisa eboase de age se kwabrane edi nokore na wo so kọ ne nchen na mo fefa nkrata odi bi sie wo hwe wu hu na eno no by we de 11 no abefo kwanso na ye nim telecom communication eku a wo ha omo na eje ene nkrofo a tumi ma omo kwanso omo nje ma aban enti nipa no edi sika no tuma eda ho pefe se wo de cd mienu na tumi enti ho no ye hwe kwan a ebefa so ye beji sika no ene se de we nhihye ete no a na eye man na mom de broni beka incidence of tax say na ehon so nsusanso ekoma omo metua to no eno so na dadwene kakra enti ye nyina ye abobo megidi se abano ankasa so ye abobo minim se ehya ase no na binum mpene so enam se na esan ye to fofora ebeba you live na Ghana for nyina kra mpene so na o ndimi ngase Ghana for nyina me na mpene so na pese pia you live ane ebi ato no ane yetua no na nanka ahyase no enka na wo se ye hyase na ye se oh me ka nokre me maba na wo so maba pesika e de abaye mpuntundwuma amanfo ho kire twen ta amanfo ho kire but we no eya ade a hwe ase sese a ye man no etumpon no wo hwe niema edi sika bre man enwuma ye no a ase de ye de ya ho oden ye gidigidi no ekofom
ɛna deɛ ɛfa abɛɛfo kwan so ne deɛ ɛfrɛ service ɔn te sɛ wei no ma yɛ service ɛkɔ soro nti sɛ service you know ɛkɔ soro deɛ ne contribution no ne mmoa ɛfa yɛ sikasɛm ɛkɔ soro deɛ na sɛ ɔfa kwan bi so ɛnya sika ɛfiri hɔ na ɔde kɔ boa na yɛde ɛyɛ even when amanfoɔ ehuna mane menka sɛ odwen ho sa yɛ hyɛ ase yɛ wo se ɛto a yɛgye da bi no akyi agye sɛ aban kɔ bɔbɔsia ɔman bi ɔbɛyɛ yi a anka wo ankasa ne ohia no ɔsɛ wo ankasa otumi nya na ɔde yɛ wo nema na nam sɛ yɛyɛ ɔman a afɛ ne yɛtu mpɔn yɛnya nuru anamɔ a America UK nom ne man a ɔmo tu mpɔn aduru pɛpɛnso a yɛfrɛ developed country aduru no ebehia sɛ yɛyɛ nneɛma bebree ebehia sɛ yɛyɛ ne ntɛntɛm so ɛbrɛ kɔ no na nneɛma boɔ ɛkɔ soro nti sɛ waanyɛ ne ntɛm nti yɛ ɛnam kan sɛ ukun ho kakra ebretiom na daakye unya so mfa so ɛyɛ sen sɛ wo bɛtɔ mmetenten na wo ho akyew mmetenten sabate ase ene yɛsɛ candidate no na yɛ kan sɛ tighten your vest mumua mo belt ka wo de mo nti ase na yɛ ngigye kakra sɛ ɛno ɛnkɔyɛ ade a ɛbɛkyɛ na mbom yɛkɔ ahohiahiam abra yɛwɔ nidasoɔ sɛ ɛnepa ɛbɛfiri emu aba na ɛnyɛ mmetenten a ɛyɛ sen sɛ yɛ ho bɛkyerɛ nti wo de me yɛmfa we ne saa ne tetete ho ne yakwa no guso ɛwɔ yɛnsusɛm ɛnyɛ yɛsukusɛm ɛnyɛ yɛ ho atɔ ahotɔ no ɛnyɛ ahotɔpa ɛyɛ ahotɔ a ɛmfa wo nkosi akyiri na nkomesie wakwan sa besi dada fɛ de na ne bɔ kra yɛ de sen sɛ kele bra sɛ sie ne ba beto akɔ so kare kɔdwo da mo former GRA commissioner member of parliament ma de hye wo German South constituency and I didn't train komo and I anope wo Badwam so on Adom TV yɛkɔ akɔjimula live draw aba yɛba yɛbɛto akɔ so yɛbɔ nyina kwa baabi ɛmfa emra Badwam so on Adom TV kana kɔdwo da mo ara so tin konyama yɛdi ɛnkɔ kana kwa baabi na levy asem de okay we say wona na epema mpani bi nyina aka so be ye firi nti na ke de ahoto eba but see other challenges edu be na mo 100 cities na monte na mote in fact yan hyehyɛ mu no yɛ kan sɛ efiri city baako ekosi city ha nka ma yɛ ntehwe ahyase no na yɛ adwuma but akyire no na edu city ha pepepe a yɛte bibi na otua service charge no wasa atua adentia menim de ma ekoba sa enam se senka na de ahyase ye kan menim se na omse abefo kwan so no na bibi na de but na kwan bi so se e ba sa de na chese nokredie anwie pay because wa kan kire nipa na se eboro cd oha ena ye beje a na fe de edru cd oha na woje a but baby a na omo kan se wo de where you call the audio or the usika no eto so ama obi no a ono ye ne si di hapepepe obeji bi on say merchants no oje ono no de da so bia obeji bi nti ono oje no na toofo no ye nje na chese kwan bi so no na antwa yi okay on say de oye merchant na odi sika no koma no de odi beko bia oje ono no chefa wo mu e ma no ko but aban de no na aban to no ye nye nti sɛ efiri city ba akoko city adu kronkron no nyinaa oje na ACD ha so oje de a ebia na yeso yeje kakra nka bebo asense who's interest start first na man for kase enka eto ne nko service charge na telcos na gidi free ye na ye send scan honum no rather than say ye be charge ye service charge na no achi asa ba gi ye levy ene ma ho ehia na no ye den no ba said the mekan no bibia ni ho a ewie pay wo ye ko wanim no uhu enfomso e wo ho etochema na wakorakora no minim say ye kandifo e wo abato ye koto ye mampanyini dada abadi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia aka say ono bank obeyi afiro minim say enka oye na adwo so obeyi afiro ho no ode nema foforo bi begu akwan mu ama watimi anya sika ohwe no ebi ne say me nya kwan ene adwadifo ekonhia mu bebre nti nsam no bi wo ho ana ye mampanyini abadi akire eka no a adwadifo nso eso mu yi no me gidi senka betimi aboa nhihye papa efa eto tua eho na ebre bi ba ya efiri 2019 April
ebesi 2022 say February March ho na abana ye hyehyɛ sɛ be ya ɔmo kra niema adwadifo ye ho behenhan na niema bo so bekɔ fam no niema bia a wo kra firi amanone aba Ghana no ne bo sɛ ɛyɛ ɛhyɛn ka no mfidie saa no dia ne bo no aban befa emu hanche mu aduasa 30% ayi afiri bo no so ansa yasese woto ama watua na mo sɛ yɛ ade foforo bi a enye ka de a aban befa mu hanche mu adu no 50%. Nti eboa ma nipa dodo etime kra ne ma ba omo hwehwa omo e ma omo kra ne ma ba e ma ye nya sika dodo obeka se senka yanyi saa ohanche mu adu no hanche mu aduasa no a senka e wo ho a obenya sika dodo ebre bi mekasa biographic kra kire se saa de na ye se wo sesene saa na se wo fa ne se ka ne ma dodo e beba no de ebrofo ye beka se volume of imports na ye pepepe de a ene na nka ya hwere beye opepepep 9 billion onkono. Okay, by 30% and 50% now you reduce ya reduce and an komutua for 100%. Okay. What I say? With the same volume. With the same volume. Eba. Anka na aban sika anko benya no eso ate by 9 billion. By 9 billion cedis that period. Okay. But so okwa sika semo economics mu elasticity of demand and supply. Actually say eto da o hwan bo no so a say de obesi ahwan so no ehon sunsuanso no time kosoro echen nti o kaboma what the price no the quantity increasing. Okay. So the fall in price and the increase in quantity no because above ma nipa dodo nti o kaboma okay etime esen senka na wo na kakra bi na ana so you can yenim we dia I didn't am taxes na aye den dia mesa na me chese saa de no ba se ye free ho no na nya de a omo kra ne ma no pe na nso omo so ye ne ma wo Ghana ha no na ekuo mienu na omo kontokwa na banjina mfimfini okay ekuo mienu ye Association of Ghana Industries yes na Saguta for Ghana Union of Traders Association ne omo nuanu makeka say omo ko ne adwadifo no amokra ne ma no de omo se saa de no na eye ma omo enam se e ma to omo tua no ekọ fom omo ho hwenha omo enti na enka enwo ho e na omo so a omo eye ne ma wo Ghana ha se na ama no ne ma ye kraba no ebo aye fosen de omo ye wo Ghana ha no nti nipa ento de ye wo Ghana ha no de pede efri ama no nti ne egu ye nwuma e wo Ghana ha e na adwadifo no so ye se niema no a omo de wura mo ye no omo ankasa nye omo niema no yie enteki advantages of the various economies no yie say wo ye niema na wo ye ne yie no eno ma wo niema no ekosoro enye dimbi a ne bo ne ade no nyina betime ama na ba fom na wasa enye sika no na enam se omo nye omo niema nye nti brofo mo omo inefficiencies e na ompese omo kra niema no eye na sabi me pa ade atos ade no mienu nyina ne quality ne papaye no ye pepe a na de efira ma no ne bo efo a adenti na enam se wo ye Ghana ni nti wo pese me to de no ane bo ede no nti esa ne ma no mienu ne course so afi de aban hu se ebehia se me wo ho no ena sa nkomodidie no course so a ye ko me ko rounds kra in fact am say ba akokora me firi oba ya ne na otwe na ye ji me post firi me ko sunya ne adwadifo a omokra ne mafa la konivo a hono o post ji firi se me den na wo ne la bianca kabo na etu o se la bianca twia ma aban nye sika puduo no afemu hwehwa ne maso de ma no saa de we wa ho nyankopon edi madanse na nipa desani a onka nokre fa saa de hu bia no a o sheda onim de ohwe na okogina la bianca so etu anama otuye no nipa no ye mfa nka se but minim se nyankopon bedi masama no hwe la bianca enyo la bianca nko a ena ehyehyemu onya saa akwanya no so mfa so Ghana ye wo mra na de geto ye mra atwato a customs de ye adwuma customs act no a
2015 yewura mahama penso na omo de san hihye no bai na san hihye no mu ne nkura bata etosu dumi ne section 12 of the Customs Act ene kire se Commissioner General Ghana Revenue Authority panyin power down no owo tumi se otimi hwe na se adwadifo no a omo ekra ne maba no se omo nkrata ne bibia ose omde bekire na se omo bisa nhwanso a yetimi ehwe ema omo nhwanso no enti saade no ewo ho a mra ma ho kwan so omo hye mra no na omo nim se uma obi saa kwan no na te eto otua so eso beba mfaso ama man no nyina ama yesikasam agina yi a enka omo de be hye mra no kwan bia so na mfaso obi wo so enti na omo yesa se be ya ebe ma nipa no eho ahehia omo no matimi akra na madodo na bra saa nhihye we ewo ho na ehye ase free yewura mama na mamu edikan no mu yewura se edu nkati akasa asem baabi se ehye ase from meso me wo adanse krata se 2015 2016 na MPP aban ni ho no na akuaku mu kra na ema no ba no ya ma mu bi me kaipa deputy commissioner bi na owo ho saa bra NDC penso efre Mr. Gavo me ankasa me wo adanse nkrata osesan bi as deputy commissioner in fact MPP abamba February 2017 April 2017 na Mr. Gavo essence nkrata no bi e makwan se wo kra na ema ba ehye mu no o se e ma saa kwanya no na odema akiri ansa na mo yi no call Minister of Finance na ansa na me ba be commissioner of customs ena yewura na oye commissioner general mramu abaya yi no wako public service commission o confirm no a oye adwuma ye friend Mr. Emmanuel Kofinti ona na oye commissioner general le penso ena ogina tumi a saa mra no Customs Act ne nkura bata tosu du mienu no etro de koma commissioner for customs ene adwadifo no ekirekire mu se saa akwanya no a ewo ho no a adwadifo so abane no abesi gina toato adwene no ojira tumi a owo efa saa nhihye mu no ama ho kwan se obi a owo saa industry no food frozen food industry no a obekra niema ede abagana na container no a dade no a ede niema gum no anamon aduana de 40 footer container no wo obekra baako saa kosi adunu se okra baako a ana mienu ana mensa from 1 yes okay between 1 to 20 nti se okra baako a okra mienu mensa na kosi adunu a wo sika na de to enema na ban ebehwa nso ohanche mu num ama okay se okra free adunu baako ekosi aduanan a ohanche mu nwotwe abande be ma se ebro aduanan bosome a oha enchemu dumienu ene ye de bema okay ekire se obiara yeah one kra se baako we follow within how be follow within one of the categories three categories other say if you baako kosi aduonu and if you aduonu baako kosi aduana ana eburo aduana okay Mame La Bianca a group of companies omo pe na omo timekra ahanu aduonum on the average a month 250 containers 40 footer containers a month so is watra 40 no aburuso bebere enti nhihye no da ho ansa me be commissioner ena nhihye no so wo aginaso wo mram enti nyete sade ene aginaso wo mram na ono abo ni timi emra no makwan section 12 of the Customs Act na makwan ena ono aginaso di ni tumi act no de man say as commissioner general otimi yesa na waye enti La Bianca like any other business person onim se sa nhihye wo ho anya de edi kan so a oba na nya ono so nko na waye bi pen no na omo nyina de bae ebra de bae other companies ye bi but na nipa dasani bia ye na dwen se sa maame no onya mfaso dodo na obi babasia otimi de ni sika ekra niema container ahanu aduonu mbosome na wo ye be ma na wo de ye ba ko mienu anan nan na wafa no ho tan be ma na afọ ba no ho tan na babasia o ono na oye babasia o na otimi kra ahanu aduonu 250 containers mbosome mama nketachie binum atimi kra ba ko mienu miensa nan nanum na omo na maame no ya ma na yinti ono ne bo na omo start eye ho but ye no say
de wo wa ho de beso a obetimi atono ne ye behwe so e de amo ba won nwe sika ono nya ya ode kra niema ahanu aduonu no e sika keto dollars toto a se okobo ne bosia wo se fi na adwuma ode koma amanonefo ansa na ye de niema na bre no ene wo de no ode kra ba ko mienu miensa na num no e ye pe nti se investment rate of returns on your investment nti bibia wo de sika ewuram no also wani da so no se ubenya bibi afiri mu sure nti so no di sika dodo awuram sika pudu awuram ama Ghana ban je ne to enya sika dodo a na obi tinje na o se mani abre nti nokora awom no se saa de no enya me na me ye me boss wa na mrama no ho kwan so ye na oye ono so anye ne keke ogina mra ya hye wo mra hye badwam aye so na de maye eti la Bianca qualify for the 14%. 12% na no qualify but ya ma the 14%. Me deputy commissioner no or man 10% instead of 14. Emma of special prosecutor friend no o say oh nke ba yakura mo mama ba so say mama aban no anya sika and am say so o 12%. 2% of 250 containers na ya de keto anya sika keto but ono hwe no say there bi e wom say me panyin say ye betima ma wakosi ohanche mudumie na so me hwe wo niema ni ade ne bonde a me de mema ohanche mudu sabre no a mabadi akire owura Joseph Aduche oba na me take over as commissioner customs no whatever no the ohwetema so na badi akire enti me yensesan na ono February 2021 and obey deputy commissioner operations enti oba afoforo the edikan ya maame no de na yi baaye no April 2021 okay and odi kan de ba na odi kan de bia ba bra na me the best son as commissioner Yewura Council or your commissioner ne person na e cost 2018 no me be your commissioner May appoint me May 2019 but me take over 4th June 2019 okay enti na enhyehyɛ no awo ho aboro afe ansana me ba February 2018 and me ba office ni pa bi wa Akufo-Addo bam na ye wo sa wo dem am cheche mu wi ansa deb tell me cheche ase mu ma wi because that same way there ehia na say me mani party ase ma cheche mu bebre but wo mani party ase a obi dwen say ye ne ma me ye ba ako me ne na ye ba ako enye nokore wo say da no am ba ha me kan eno so eche obi ni dwema me say ma me no me ne na ni hia say mienu pe la Bianca tias wo hia no twice twen say me ne ni hia ya one on one say mienu pe ba ako eye ni fi America se me koya ni kunu na invite me ni kunu ye bunu ni me ye bunu ni breku mu ko drobo ye nipa ba ako owo police commissioner of police me so me wo so diam na ye nim ye ho na o so mi nua besam mfa no aka abre but da no am ko fi ho na me yonku bi e wo Sakumo no estate me ne no na call law school o mu fie ben so pa nti ye na wa che me na no so ma me no fie wo ha na me fie ho nam ko Santa Makofio na ye commissioner na me ye commissioner okay na me ye commissioner in chapi okay nti me kwasra mo na hina ye abonofo onua be ma brother ye fe na hina na hina da o me chia me na edidi nkoma na me fie ho oja kwan hwan na eja me kwan ni kunu na eja me kwan na ono ka ho ni kunu na invite me ni kunu na ye ma me na zimani ukoto ma me na ofie ho owo me ko to me enu nyina so that was the second time now they share la Bianca one on one that was the second time me no Asia but me no share one on one there that was the first time me no share brekum me say 2016 elections no yeah campaign that particular day no President Akufo-Addo called doma mamu kosra doma for me ko bi ye freedom ahinkuro ne ko nsasa free nsasa so that na bron ahafo ni nyina bomba ako ene ye ba omo fie wo brekum omo ye dinner pa wo say yes e ma ye nyina nti that time na me hu no but no ma nya kwane na ani nkomo ne call ne fie no ne kunu de ne chia me no ene ye di nkomo eno free ho the next time I share no me ne di nkomo sa asem ye aho omo frɛ ye 2020 before ye koto aba no national security national security minister na not here dwam finance minister wo ho other ministers deputy attorney general wo ho efa sa na me to me bo kyerɛkyerɛ omo nyina so enti na de obi beka ada na ye pese ye gye to dodo free obi ho na wo ye commissioner na enye wo asemhia se wo pese wo gye to na mom ye te so amayende na
me to me bo cheche o say dem me can say over elasticity of demand and the supply and you know say nipa no ono na akope ni sika e de kra nema na ya hye mraka say ye nim say nipa desani ukrokro no a eboa ma oye de ope no enti say o de sika kakra ekrokro ka say o mateso ama wa obeto dodo te say na wa kodwa mo koto tomatoes no na de wa obeto dodo say to so na de enunti na that day no the second time and also on any kunu that time na kunu wo police mission uniform okay but ni kunu ne o kan nyina se ni kunu ne ja akwan nya ne yere mpacho ane kan na kodwa mo e beto an komo yeso and the affair na person we say the other question say am cheche we pe o do question no ba we to there be need ya question isi era jore me say ne hia e bi ka de era say no person je bre e be ka e background you it doesn't be said my brand